Aboka ene ye bia da romance be kwa China ni Dubai ma warrior so aso yes ye dia dance ade abache agona saman ukọ awunsa ni fa so ba awunsa bokum so na fa na homatrufo so 0243134535 and 0557667510 Kumase ura iri grace Jakuma Fenten donko Kumase ne ma ne woti ni so bi Mr. Kwame Amponsa Madam Augustina Ankuma Mensa Madam Joyce Mensa Mr. Emmanuel Okuko nyina Kumase abusua ni abusua ka nyina de ya oni areho se adofo ne jamfo se wona de nyina ura Alex Ankuma Mensa akra konsia do na akra ko no nyamfinhia no adu wotwe na sei na abusua na yie ho ntotua si dia fo se ifia de di animi kutawonsa de toso aduonu onum na wode no beto mpam ewo asante achim krofa na obesi na mu no pa ma de achen memenda so July de toso aduonu sia na wama adofo na jamfo nyina hwani achidi kato okra na obegina so ya awufusum de amanu wia wakope no Ede na ogina so ade hu so nya 29 years o ma me anka nchiro anka de to de wo anchiro my best set in the year na yira no hu date kra na wo so to our fabi 29 so betime hu omo a classmate for ne ade no betime anko school ne nyina ye ofri eye adwira ane baaye okay wo hawo amanne ye wo famu no ma yentio ya no yi number ba kona de ma me na ma nem se beja no form ye yi ma me why ma me ya na de phone ama me why no akase o anya hwe ye be kwa kofa o de ye ni nkomo e de asem na to Pacha mene abema bi na be peme no fa me mpena nam na wo ho nti ye wo ho sa no kofa ba yuwa bi enembe hu ye na ya kasakasa enti wo fra ba meme fra no mimi kofie ho se me kono ho nti mi ko ya no na ba ya no de na be hyedem nti mi bombo musa wan bie mi no mo hyedem no mo hyedem to no mo yedem mintre unima de no mo yi wa hwa no mo yedem anti bomu a wo mfiwo to ne no akoma ya oya ana nti eno ka kire mi se amin kofie ena mi se oba be na odi ahye hono manimpie mbra ena o se wo ma oba ni mpie ena mi se wo mbie pono no o se wo mbie nti mi ye ya ma nti ma mbie pono no ena mi kofie na ade a chen o ko so na wusu mansu na akoma ya oya na mi se mi hu ge na me bono ana se me prano enti waka kire me se a metemte ge na mehu enti ewo mana me sa frɛ no no de ma ge no kasa ge no kan ye Nigeria kasa sa na me so me ka kire ne se it's my husband eno ada ba ne ka kire wo sei Nigeria ni ba ne ka kire wo sei ada no okabrofo ana ai o ka say we see I go beat you I go beat you it's my fiancé and I miss me ka say it's my husband na just what dia akwada na abrofo sam nko a oba Nigeria ni ba na say it's my husband me na me ka say mi kunu o kan brofo to na di kan kasa and o say it's my husband my boy and I miss me ka kire and say it's my husband okay what dia brofo sam na mudiko and kwesi say and o send the phone no ma boy no and a boy no di hodi wo didi ma tem na didi nyonko atem enti ewo ma no ba fie
wo ba fie enti wo sada na nyumbre wodi matam wo fon soa utwam poroye utwam kankan utwam nsuo mawu utwam white wo yoba wo ye kan ba wo kan hu bi wo mede wo ye den ena me si me twam nsuo kura se wa dimida woni me adada ai oba fun wo ye kanipa hu a wo kan hu bi wo hu anya fe ye kan oba wo so ye oba otumi di wo sa tem we nyina ai ewo me fun we asade for friend se betwe ni asiritem enna me die ha me eye me ya ntime ko ma me nchan ekwa ka kire ne se wo ba no me bo record ne kire ne se adidi atam se ni se na wadi mi entitie ni yie me mpese me kwa akoye bibi a kire enho beba ho asem a wo be ka sem anya biem enti na me se me be ka kire onu ma me ne ka kire me se ai wono wanfa ho nya na asem ena me se ma me mpese a kire bi beba won se obana kawe a kire me no metima de akomahyew akwaye bibi anaka ni bibi maame ne ka kire me se a baby a mi pe bia me fanko na me se maame una o kan ye o wase ai enti me kofie na ade chinye nti ade chinye na me se asem we ahyeme me di asem ni be kwa ahemfie ena me de asem no koye no hema ka kire me se di oni ni be di asem no wani ho enti min kofie aya na maba enti ewo ha na me sa fa me kwan ewo ha na me sa fa me kwan ena mi kofie nti mi kofie na mi koduru ya no sa adana awia wo twam no hu se mete ho a wo fitindare ko mene wa asano no hwana wamba mi ho biem hwana wamba mi ho bia ai oba fun me mepan ho ntuma ma obi ate ehonum na wa san hyase oba ye fie bedi sa ma atam ni biem ahyawa ni ba tutu ni ba wutwam proye wutwam kankan wuhu fi wo ye kamba wo kan hu bi be mana na timi kaka sansen we show ai esa ba ye fie na ujina nanim no wakaka o to ho sa na mete ho na wo to me ho na nipa ho ai esa ba ye fie asawo ai ashawo tutu ni ba utwam proye utwam kankan utwam nsuo sis wo hu abon ho so panyimfo etremu a momfa nkyeye na ye nuaba no ono no twi no o kire ne sede won kan kora wo hu ne kan yie sede obetima kana na wo kan no sede abantia ne keka kire no na wo kan no but yenim sɛ ye fidie so sɛm ni bi wo kan na odin nanso madawroma momfa nkyeye ndre bia na abasa se ma ne kan sede wo kan no a kire no ano odin bema one oba atena dem afa no se wompena se bidura na dwona obema sore na baabi de wa onkopa odua mu mfa nhim na waka kire oba se omma na na emma na fa him na wawo mu na wagya gumpusa na wada hati se bema sa se o se no so anyasem ketwa kora hawawa meboa so jina so ani wanyini Wanyini kakra. Onya be 40 years. Eno die na
bia wo wa de kura wa hu na obi de wa wo fi kura wonim enti obeto wo saa pini nyina saa tamina na wo da so ne neti wo Debi. ei emema mu yehwe yo ewa atani bo yemfa nimma wo na sabio empamu asem kura esesebi awo mu nsem yenka sabi wo yire kura wona ne dampa so da bia so de kura to da bi kura wo no kura no onya hawo sabi o na oba afa mpra na ne tie na ko dina tem we dina tem de na sit to no ho a ano odin na minua baby mana duro bi onko pe bi no no say yes ampampa amuzu pi heba mesha eno no mo a oba sabi obi ensuboni bi guwo nkaboni bi wo wase ana se wo dwunso a wote yawo ana wo nkomo no so na sansa bia begugu ho no basa amuzu pi heba mesha ono no ani nyina na agyan be bu ha ne be ma no ho ayese ayese ko kire we no enye fe kura sei wo hia amuzu pi wo ho a na ese ensuboni bi guwo nkawom oba munyina muhia amuzu pi ononum bi oba be ma no da wote yawo be ma so no ba ehiemu abo so be ma na kasese be kro bi abam ne mu yo ya inua emebi ma kopebi amuzu pi ebi ewo pharmacy herbal shops ahodo nyina mu open dodo atua amuzu herbal clinic ewo tafunhia yeso amuzu junction Dr. Amuzu number is 0247 776743 0247776743 na wanumbi bonso ha we nyina be ma na keka fa ho nyina no sa enema boni nyina Amuzu pi betu ni nyina firi ni pedua nim afiri pedua no emu ada ho bia na wase bi Amuzu pi ane e kan fama wo Alaska Star Enterprise wasi fie wie na opese wosiesie mu shawo wallpaper papa bi ana say ma black curtains papa bi wallpapers eku panel ana ye umpa no bed spread num different designs and sizes modern TV stands aba ni nyina wo Alaska Star Enterprise TV backlight Besa lamp sofa covers afi plastic wardrobes any center mate can any friend center table is a friend center mate na ni nyina no benya no honum PVC floor tiles carpet artificial grass PE foam ni nyina Alaska Star Enterprise and ye can form a wardum Prudential Plaza Dino share ni first floor Mrs. Anochi Plaza Dino mu Obefre Alaska 0256 330075 0256 330075 na wode na kasa we abanti ababawa awawie school ebia school yi animwa utinye anebia results kra mae kusu adwuma boso miensa pe ubenya adwuma ye Absonic Mining and Engineering Training School Wacho Welding and Fabrication Occupational Health and Safety na ya cho kasa kesi ya be ya manfo galamse kasa kesi na no eno anadwo ye po adwuma gina ata me se galamse kasa ya kesi ya lodu dia sisi kasa bisu na de kramze na galamse ntie tro betwani afi ne to ka monokra de ba mu dump truck forklift preloader roller and backhoe grader bulldozer and excavators ni nyina ye kirem ewo hono now we are near my certificate near some driving license E also so be chese was juma na wanya juma ni bia ye na ye de boso miensa na eche wo joda kusi fiada na wotwe mpam na wotwe kusi enwumre no num no bebo na registration fee ni 200 Ghana cedis school ya making oboase zongo glyco insurance dan no emu and wo mo wo number is 0539 732 766 0539 732 766 na woni wono ma twetwe nkomo na ebi enwuro pensapa bi anom o pensa bi adwo obo a ensa ba ko a aba manfo age atum Gordon's Moringa Citrus na ye kanfo de amawo na wa kura na se u tipini kakra se ense yensa o kama pa sana Gordon's Pink Berry Mix and also so eka ho bie bit matoni nyina bi no anom kama yensa sabre ade sase a ensa ye wiano no
na wonom anaasɛ bɛ wode adwea to ho mfihyɛ du nwɔtwe korɔ ne bitima nom nkwadaa monom bi nyamodea ɔbaa pemfoɔ ɔma akora nufoɔ wo soso bɛn nkɔnom bi ɛmmoa wo mepaakyɛw pii na dahia da heba ointment maame da gomba na de aba obi a nsuhyia hwie gu soɔ na sɛ wo baabi ahyehyeɛ anaasɛ ebi a honam nyinaa yɛ ɔya nsansa bi aba onipadua no wuti paa wɔ ahotutuo yɛ adwuma kakra bi a no abrɛ dahia da heba ointment ana wohia maame da gomba ana de ɛyɛ dupai de aba yɛde srɛ nipadua no mu ma ahotɔba nnuro nyinaa bi wɔ pharmacy ne herbal shops ahodoɔ mu Fredmans herbal keo ana samen ko kejetia na afei ɛyɛ Deni Pharma ɛwɔ Ashtown anaasɛ ɔbɛfrɛ maame dagomba number ɛwɔ 0242712113 0242712113 na ne wɔn mo atwetwe nkɔmmɔ ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde amawo na ɛne sɛ opɛ ensa baako a ɛno nso so ɛwɔ dwom amanfo agye ade atomu a na mekamfo ɛde ama wɔn a wɔnim nsa no nyinaa sɛ nyɛ nsa biya keke a wote sɛ yɛ kaa na wakɔtɔ na so nom dabi ɔboase heba adure heba center wɔn adure friend sɛ ɔboase bites ebi sɛ yɛ nsa ebi sɛ yɛ aduru na wogye ɔboase bites a akwa we sɛ wɔn no de ɔso wɔwe red ɛde to atopa wogye ɔboase bites a watopa nko 2000 wogye ya kyɛ sɛ okuta atopa in advance 2000 akoto na ɔboase 442 gingerly call no deɛ akɔkorakora wɔnya adeɛ kora nyɛ ne 4 rounds anadwono ma nada ababa wɔnim sɛ ɔkɔgye gyina deɛ gyae ɔbɛwiwa ma waa bɛka sɛ brɛ tu na meba me ho hyehyɛ me mu hyehyɛ me hwɛ gye betom ɔboase 442 gingerly call no na ɔboase gringo bitters ne deɛ yɛsɛ de Israel ade abaga na ɛsan sɛ de hama na de ayɛ obiaa wɔnom bibia di adanse sɛ nsa ne yɛ nsapa wopɛ bi atɔ a baabi ɛtɔ nsa biaa ɔboase bitters ɔboase 442 gingerly call saa na ɔboase gringo bitters ubenya bi atɔ anaasɛ ɔbɛfrɛ 0541 66 0541 64 4343 0541 64 4343 na ne mpanyimfo atwetwe ɛho nkɔmmɔ ɔbɛgye wo so mame nkɔ me nua baa no hɔ bio ababaawa yi ne nsɛm a ɔkana no ɔden bɛrima tumi diw saa 10 year wei na ogyina hɔ hwɛ no enti okɔbɔ maame amanneɛ sɛ wadi watam ɔmaame si deɛ ɔpɛ biara fa yɛ no nti woyɛ dɛn enti ɛbaa no saa no yɛfia na obɛgyina too me saa tɔ no ho enti me deɛ wadi saa tam no me ne yiyi ano nti yɛsan wɔ ha na wakɔfa bansere na wasan de abɛgyina me nkyɛn na wasan kabiem tutu ni ba ma diw ahyawa ni ba ma dim wotwam pro ye wotwam kankan ye ma diw wodi agoro kora mesa kyekyerew abusia ko Facebook na kɔhwɛ ye nua bɛ ya bɛ mai edi ni saa twe ni asiritamu na ha adwene ama ababa no so ha no na de asi akyiri no na ɔde ɛba no ko Facebook insura 104.5 ababa wa fefefe o tuntum kama ana yedi ni saa twani asiritam no na be ma de dabi be ma de mesrew saa tani we de ano eden ma yenko ahoma no so na ye ne yenua be ma no entwetwe enkomo Haruna ewo ahoma no so Haruna Salamu alaikum. Wa alaikum. Na bibia bako de. Bako. Yo. Haruna me pacho winnim Hafisha tu. Okay. Say na homa no. Emu aye twitwi. Ne na dika kasa awia no. Ma me kyerɛ ne sɛ yɛne ne bɛkasa yɛbɛsa afrɛ no enti
ba so odi watem na okofa bansere ba na ayede ba sa okofa bansere sa di ba fie ho no na ose an wo be chechere me wo pa min di agora na menhwe wa di matam wo be sa chechere me metima ba no ho kra ena mi si wa tima ba mi fi abe to mi hu sei na mi min san tutu mi nan embra wo dem oso besa ene wa da bio ai ateni wa di nyina no so de bansere ne be chechere me ama wo besa ba no ne ma sa da bio mi min di na agora na menhwe no be kire me amama hu say yes enti se me so me ya pa me ya tise ne phone wadum na on oso onkasa ayo me onkasa ye me ma mi sansuo efrefre nsuo din edibodua eka sese me afifa tumbi sa tuminan esa bawo dema ensuo mi bu ende mi bubo nsuo ni din pa ensuo se na de bubo ni dia no me de techima ebochorowa kolobon kuruwa korobon kuruwa wa de ni ofuru kuruma na asante korobon kuruwa aja for mpacha wati korobon kuruwa din da ensuo din eda hefa eden sita side ho na eda na wo hu sa korobon kuruwa hono o consume ho da bi mi aya mi koya adwuma wo hono ada wo ye de adwuma na akọ wa ye kwi adwuma ye kwa ye kotwa mu okay ana wonim korobon kuruwa enu ye nsuo ajintaku na wo ye ni ye wale ni na wale ni na wonim sa nsuo we nyina edi me kra mete me nim ni di korobon kuruwa ajintaku tachima aboten ana de yin techima bochirwa nsuatre na nsuatre boten techima bochirwa na afram nsu afram ana de yin ana dida eno nsu nsia na chirimfa eno se de da ya chirifa so ada se eno nsu nso na afram anwaka na korobon kuruwa na dida nsuo nson na de bonu dua o de bodua ne sen me dua na me boya no so kwesu de say ya na bekwa the next 2-3-4 days enya the accident be si Accra road ana ya kwan so ampa so ebesi because said the quantity any said the driver for esi kaka e wo ya kwan so no saa na beba ka iti free na ba gogoro na amanfo che driver to be control no one or the kan ko gina ase ho na ka gina ho bie we na wasa start car na ta vum omukra mu kan de nyi vum de je na driver no fuka na bedru pepo no so mpomponso ne mpomponso na fa dru mfimfin honom no ana mfra mansa otientia okwenko ba ma na kai tisaye ana bebra na taxi driver bi susu o de o na manfo tiem taxi driver wura da nsori wo na ntwe hu gina ho ye den still na kwa gina ho enti twiri nche kakra di dwira no kwhye nche honom baabi eye serious o abusia yedam wose na ananyumre konongo de ehwa na ebutuo opanyi bi di na sem abedan o kai se nura papa bi bae ono wakoto ka wode ma obi ne kotoye abante na twina di 115,500 155 million abante ne koto ka na papa ne koje ka na ya to amano no a okone kwan so kura wanti me mfa nrufie na ka na akose ka ya to do foforo fitani be hwa fitani bisa ate na hwan na to sa ka we di ma wo na so me nua bi adamfo no nipa kro tri mo den ka we engineer sim no enyenyenyenyenyenyenyenye
yɛayɛ overhauling yɛasesa car no mu engine no nneɛma pii wɔ mu koraa still ɛmfa ana papa no frɛ abante sɛ chairman yɛse car na nyɛ o ɛnti mesrɛ wo ɛfɔ villa car deɛ wɔfɛre ɔtɔba abero fitariri deɛ ɔba ahɔre wɔ se car koraa deɛ wɔnyɛ wode si kwa so koraa wɔmfata yɛfrɛ abante se okay wode mate mɛtɔ car no mea nam tɔma a wode wompa mɛa mɛta atɔ okay bate fa me sika mami a abusua akɔda ne boakye bidin na papa de ba ha papa nse sɛ wamfa sika na amma wonim no me yɛ igwefo ifiri igwe ma na hunu sɛ bi wɔ bibi mekɔ kɔtete haba no na me bɔ no sɛ deɛ me bɔ kahiri no na makasa gu so na makyerɛ no sɛ ɔnkɔyɛ dwumadi sɛ wɔmfa mamre abusua ɛno bi ana ato papa yi papa yɛ di ne sɔfoɔ anim asɛbo asɔfoɔ mekyia mu asɔfoɔ bi no mu nyɛ ɔmo nyinaa ne sɔfoɔ yɛ galamsey ana sɛ masa yɛ mɛfrɛ abusuani bi agusa out wɔn sɛ nyɛ bibia na ɔbɛma mɛfrɛ abusuafoɔ ni bi ka kyerɛm sɛ yɛsɛ sɛ abrɛ musika for a regional minister to say nyɛ bibia na ebetumi aka abɔnte ɛno deɛ me manfo mani ahu ba for a regional minister to say it on fact say yɛ ma obi esika bia ɛnyɛ no korɛ mesi nyɛ no korɛ yɛn kɔma abusuafoɔ bi a ɔma de hyɛ no sika but ɔhane kae ɛne asante mantem sɔfo ɔtena no so ɔma kɔ hɔ no makɔma ɔmo bi for such a person so ɔbɛtena asɛmpa FM for abɛka bibi sɛ ma ɔmo bibi ɔsɛ that day na after sɛ ɔmo yɛ bibia no ɔmo san ɛkushi ɔmo kakra for ayie ne adeɛ no but wonim sɛ nneɛma bi sɛ ɔmo ntimi ɛka wɔ ɛnyɛ no korɛ oyɛ sure mesi nyɛ no korɛ okay ɛno deɛ mahu bi nti ɛno deɛ mahu bi ntimi by say ɔmo deɛ ɔmo kɔ ayaresabea ɛkɔhwɛ ɔmo no deɛ and for that one is true to have videos and ɔmo kɔhwɛ ɔmo asante regional minister Kobi asante regional minister call payini na ɔwɔ hɔ no so kɔ hɔ bi so for that one we have videos of that nti ɛno deɛ ebetumi aka ho asɛm na sika no deɛ ɔno na aka ɛwɔ asɛm pa sika deɛ ɔnyi ntu such a person so betumi aka say at least they cushion them no krebe and at least oba so no sabi omu ne hu fi on kan say bia me feeling no but me get me ni say this ke bia koma wo eno kwa de o say mo ha nya ni na mpanfo betumi aka kono go for say mo car ni nya accident ni say ya bre muska say sika no aw david say hu say oba koma no atum david say bia say the sika no just sika no it's your teacher like bia lolo when you bia ko ko apai da mo jiji ska shamo ya mo kakra say ama mo de acheche mo re well ni nyina mo anka so on say akwanhia pi na akoso I think the best way to solve that issue is say paying be hwe no ma ye kwan no because you can say obi obefa akwanhia ma wu bia no you see a declare state of why more than near there are clear differences so say so nobody is special in the eyes of the Lord, but as I see here, still now we have special people. So what I say, hey, so conclude because you have need DMA, say you have need DMA and paying for. So what I say, inti all cost roba from paying for, omukra bibi, omo nuhokwa. Inti, one hoka, obu okra bena, or be a one hook crying out the ketwa. It tells you say yes. ATM we man and you be am paying for no me to play mu antin kesi ya na be kesi na ye yanka yes to play mu na yes da hu yes ha adinche dem na say wo din and I play the man yes special na and you play the man yes special paying for na wo mu no na wo say mo mu ye no krampo no wo te say din na ye bobi mo che bi ka play we pa ka wetim bi na wetim only for polili again yo okay ya sisa ya de ya trim ya de ya trim I want to know so easy you guys ya ma do na be say na ayare hosam kase so serious me do dey ya tieda I had a bit to be at tieda say me bom de minini ya bedu me hu say Ghana yen chopper bi akwohwe form say da na 37
plane 27 accident. I said no check 207 and the two play 37. Oh, but say no say anya serious to say I said the pay imagine say no OTC declare state of mourning bisa because special people be anti. I said the word now tell the special I told the puppy na through I said you must say be too special. But it's true. The man here it be special. Me tiase but it will be ohodo mo a no say to say akunya say nipa mienu bi wu a normal tana ye hunu Ghana. Yeah. But to say nipa edunsia crying to sorry back members nipa mame baako na ne mame ensa you to na the when you know cry I'm starting to 25 years. Very sad. 18 17 18 and the man very sad. Not say no ya sheda nya hu gidi sei na very sad. Don't say bibio very sad. Enye to be frank very sad. Very but the okay no asem na aka na obi se menko hwemra say ampa say ese krum konongufo oma yedin oma ameka amya nyimpanyimfo aye enti se ka kwanhie si ye konongo nipa dunsia free mu nkora no se regional minister say ya prem bibi kakra ana maji ahyem hu no mayedin na mo anka enya de bia ne ebo hu dawuru ana de me bi so mo no but say so kama ni pen at least because am for buy we dey see e bash government no ana anti say mo no kwasi won say bibi wo ha ne ka wa bonten na eden yeah siskasem na beka o ti aban ka te adaka e bi si omu nyina na aban ne to ya e bone we ne ye di si okay well see it in favor but then also the minimum hwe say say ni nyina mu no sa aban na ye sa ne ma nyina de ma mo nso manka matena so din and there's also a video to show say Ghana man pani kasafa ho na ni nyina aban kasafa ho na say ye fa kwa fufuro so ba mo nchen aban kasafa ho enim ba din ko and there are videos madam omo DC no ho no play instrumental role hospital ho o hwem kra no omu call see home ko yi omu tamasem ni say o hobi omu yi omu ni ade ni na no the woman was there and the woman there's a videos so say news wo hunti no mom is can so can scan there me kase me hu ana mebo and they are trying to for to say it on OB mean come OB program so ana me share Asempa FM is one of the biggest political show Ghana for such a person so back also at least something like that because there but say ko muka e ma man fo because ba see bash government say nipa ngotwe ko wu ye because so Central Regional Minister so ko chiro bia woni post ani e ka ho asem na papa wadan social media and the oya ne manager on pa wonye can say ana obi kura beka say we ya brantie hwehwe animu we ya brantie obi beka say hwehwe animu but to me the man is giving us update on issues and that is fantastic. Now no social media. Kwasi can okra we TV how many years ni? Minkai. Me be fia me TV. Apart from say me adwuma with TV. Baby am ko tena me TV kura me moy. Me and come say me need TV but me there. Me need time say TV me need time. Na bia kura on say wudide onya adaje timi tena so me didi ma me hot to me da. Oh you nyina open TV. Intino see on social media there is the age to go and no also near the baby bia and say obi ba no a vibrant no the social media na here adwuma people should allow him to do it and to me I salute that man a lot. Oh yeah young bi no kra me chain bi bre Ashanti Region is me chain no Kwasi ade Ashanti Region so how many years you said any but only 40 me 46 years me 46 years 37 30 and I may come age 46 years. Kwasi Chiamie I feel one say bra penny na na ya sha interview la say I feel one say bra penny ati 46 years ye nkura na ye di agro mo ba Kwasi dem ga say wo de wanya 39 40 39 bra penny na me sa bra ko gana be bra enye better to be channel for nyame chira no what you say for such a young man yes enti no de o ye ni nyina no me fo no so onye ni mum kono ngofo me ne mo asem ka such a position mo Kwasi nyame aye madoma Ashanti Regional Minister say nyame ya me fa no so ebe boa bo sika fam kono ngofo
Mamunye bunia. Susu hama hodo. Dabi say boni kwa so asen kombeka. Na say ya mpanyimfo aba mo ncha abra musika kakra because regional minister say the bro for to us we cushion them. Aje kwesi. Vela be use that cushion but also mo bibi kakra. Na nya say no an. Tina be use that. Enti ya de bibi kakra boa mo. Oh yeah for that one. Na e dan ya. O to be there. An ambulance na e de mo. Ebia na ambulance. Ebia na de ambulance na de mo. Ah okay. Na make ebia na ambulance e kofa o mo no mo koye na. Yes kwesi edi ko. Na boko de. Ya me adom. Ya de nyankopon ase. Doctor so ho ye. Ya me adom no ho ye. Dr. Dawood. No ho ye. Amoko program bi kakra nto oba na se wabre. Wabre. Na adanse e wo ho no se enura ka ketete nka memba adwuma anwumre no. Enura anwumre se me late. Be sabri nyana me bedru adwuma. Awie nyina machi kasa no ya me ya ne me busi na wo se me transe a gise me yesi kakra aha na machi ma to machi ne hweme na manfa bi antwi a ha wo se na ho hye me den de ne mu emu ya ebu no me de me se me ya me busi saa sa no ese a wo de osora no pa no aye ne mo to na wo dware na de 120 ne bi atwitwi enti ho na me ka na say last time me ka me call Dr. Dawood o ma me 120 5 ano ma me 360 nso 5 but 360 ene udwam 360 ni de no ma no ma wie nti na aka ointment ni bi ana me kote ba ko ano sei ana me ya me ti bi sei na me bi twie me boa ana me bi twie me mfini me mfisi no ana lady bi ho no ifie na me ta ka chen me so on fa bi twi wo de ma chi kase no ho no on fa bi twi wo ma me no de twi ye ti awia no won ma afi medaya ebo men kakran na no ade ba ko wo de sra ho na sensu kan ho na ho ampo na me to ho se pam medaya me ti mani a pain ni nyina me ti wow akwasi Dawood ointment no se sabi ye nyusu bia ana wo kan wo ho ye yusu aduro Edru ha wote wa yusu kura wie na won sana se be ko kan ba bia se be se dwa wo ne bra bebre no bia menim no hwe so ati ase bia no hyepa se wo dia no hye na wo kan dia wo beto Dawood ointment ato ato because Dawood ano nya hye ni bia papa na duro no e board dead ade bia me sere se e ma ne nsesa na adwen ana production side no ntide bia me ne na me kan se doc production side mo ni ko mo ni ko so obetimi aye bibia improve no but ente so muso bu ha do na gidi awie na fei haban no du no ode be ya na trim de ba se ha ye nya 7 cry be ye ye fa ye because of see to be frank pressure was so pa I say wo hwe amanfo begu akire herbal centers na begu akire pebi ni ade na pressure was so enti de bia na me friend ni edi nkomo bia na ye share me se mo ani nko production side they should avoid say because the pressure was so nti no na ye tete so ye nya haban se nya se nti doc ye hwe ye mfa we ni enye na o chena be ni sei wo de saa bia saa da no no anya lock na de okoto obi no obi a onyusu bi da na fa adini hwamo se anaduro ni kan te sese bi akokọ awo kwan na nkosi aga no enti ade ba akọ mani wo hono no enti mesra wa wonyusu bi da aduro ni din de Dawood ointment any 360 capsules Dawood ointment any 360 capsules abusia se nyame ya wadom na nso aka sa aduro we bia unu hu de biara da aduro ni eye adwuma pa se makakra bi a me no wo kasa na sam kakra bi na meka kire wo asempa wo yeti etia meka na tenten kosi se nkura mpo na wonto awonto na emum me mpese me sa be ka danse bebrebe nso akire wo ha me pese wa wo kosohwe aduro ni de yesani obi a wachi bremu sisi ya wo ya waposo oda wontimi na honam ye oya kakawurewure atufare maseka na metie entwide tinehwia ho ahwan sa ni ne tu ase prekope wutimi se woto ase twetwe pa eya wo ya bomodin so benya abotre na omo obidi atwi ho ama aduro no amfa ntwi anya adwuma fatwi na beko sa na ne mena na tie wonya abotre di twetwe usisi achi kama usisi ne nchen ade ne nyina na wo de twi mfe de kofom obu ha wo twi na wo twi de kosoro atwi ye ntwi ni sa wo masaje obi ye masaje nkosoro ye twi de ba fom aha o pia kosoro de na sa yare no sa pia kompa pia bra fom twitwi bra fom wo twitwi ne mfemfia na wo twi de ba na furumu wo twi de ba na furumu na wo twi na chi dompe no o de adro no bi yeso ado kokromoti asisu afri ne kon achi atwia de akofom de onsai ne yamu e de atwitwi so masaje ne kama
uwie ye na no mani beje sanka wo ya okete so na nke aye uwie na wada unyo obi oni massage pa otimi de massage wa beti ne wonsa ni na twetwetwon na woda wo ye ofom oho to wankasa mesrew me pa ochew mesrew pa enu pina wodwa so aye ton aye ointment awodo pina edoso ampa ebi ya adwuma pa but Dawood Herbal Ointment edasonko de edasonko ne se emra wo hia ni mprempre mu no sa adwuma na ediman wo eye adwuma ni mprempre enya afa na koto ba ko mienu miensa ansa na wo hu se e ma result ba ko pe na wo ti bi twi na na no nya result no ugusu twi na result ne ba afobom sa ampa watene obi a wachi eye wo ya pe bi twitwi wate umu echia pe bi twitwi wate wachiri bramu echia wo ya nya handback mesrew twitwi wate emane metena ho enka wo so wo kwa yare sabia no na wo de aduro ni twitwi abunsa ampa wonya hoden prekope onama bu ana wonsa wo ba bi na afekere ato afa ho ana mepa chew wo aduro e ba kope Dawood Ointment mesrew adwuma no aduro na adwuma eye woni padua mu no ebra dwene ntiase so Dr. Dawood nankasa ne number ni efre no 0244 886437 0244 88 chro 6437 0244 886437 bomodi anso betimi atwro na fatoho na fe da opese oba hospital ho na betimi aba opese obusa Dr. Dawood bibia so fa ne herbal ointment obetimi abusa no ne hospital so obetimi abusa no mesrew ukọ drugstore herbal shop bia ma na so over the counter shop bia ma ubenya Dawood Ointment ni biato Dawood Ointment na sadrey ba ko ho nso a ye friend Dawood 360 capsules ye friend Atania Tales ke inka eya adwuma bom misrawo bomodin se woto Dawood Ointment na ubenya Dawood 360 capsules eya adwuma pa de tienie 360 capsules no eya nubrane hahama yakeka bomu ene yede aye topaye anka nsuo na obenom ya ne topaye memene mienu anopa mienu awia mienu anwumre wa memene ne awie no anopa no memene mienu awie no mepa chew mienfa ointment ni bi entwitwiw afobon so ho aye fom obetumi akọ adwuma so na wo ba so a na wasa de bi atwitwi na wa memene bi na watimi ada adebachi no usipe sirim on wati asise krem no okọ adwuma so mesraw aduro ne aye adwuma mesraw pa men kasa kosohwe kotobi na hwa ade wo de kotobi na hwe se de wuku kan wote a wayi ne se aduasa mienu kan no kura be ne wom se esono nipa bia se ne immune system sitie se ne aduro ko nipa duanu asi adwuma ntem nanso so unu hu de biara da hwe Dawood Ointment eda sonko wanu no odi no atwitwi nanso koto Dawood Ointment 360 capsules bia ma me papa sister minua bema unu hu de biara da obebo wonsema ma aduro no afiri se aduro ne aduro papa Dr. Dawood wakosa hwikwa ebretuo mu akope numbrane hama nkohini ahaban awo ne de anwu ye akakari nyina bo mu kira de adwan no ene momo no ana wode aye ointment we na seni esi aye adwuma mani padua no eboroso anwumre yi edi enti ana watena wo se kakawurewure atwifare ana eha wo na woda so to osusisi chia na echia mepa cha kotobi wa tibitua bema tibitua mfere oba tibitua wa kra betimi atede ato nsabo nkumi so nsatien ya sabi de yede hyehye akokotwe wutibi to so na ade wa de atua na okono openso ade ato asawa so na ode atua na wano no ointment ni bi capsules ni bi na ode ointment mi asa twitwi ointment ode bi atua wie na ode bi atwitwi usisi no na wano no capsules ni bi na yen hwa de esa adenchi no sa won frɛ Dr. Dawood number no emmo na ba so se papa wodi aduru papa badwa so Dr. Dawood danso daso nko abibiduro mu no the number is 0244 886437 0244
886437 0244 886437. Doctors ne da sonko ifri say doctors ne bi emfa ho ne sabi adoma chede nyankopon e de adom no no da yesum niema e de adom no no ne papa ne nana bi agudi o de adom no o de yesa adwuma no obi na di dua ni mu no wasan aye research e de aka ho wode ne ho abobobo schools akese enya nimudie nso so e de aka ho eno ne ma Dr. Dawood da sonko fi se wasua ade osiade na wode aka hahama odoma nkoma enam na agya nom so ade adom no no ana wode eye adwuma nti wa combine traditional no ana wanya ba fi kwan so kakra de aka ho ana papa na ba bonten se oye traditional medicine na de bia wo transe oyi ne se aduasa mienu kase traditional medicine involves animals part enunti ana sabi be ma na be ma wuo okonya aponche be ma wo se me de asa ama obe ma na gina so yirima obi a wogye ne ho a enye obi a sabi ne kokobu piepie wose di animal part we e de aka we ho e de aya ma wo obi a sabi mubuya ya de aka na to wose di animal part we aka we ho e de aya ma wo Dr. Dawood no papa no onyankopa chanade mesrew eye Dawood ointment tie kodokotobi mesrew anwumre ya haba shop bi a wotinka bi akotobi ho Dawood ointment Dawood 360 capsules na wo ya fatwitwi na beko unu hu de biara da afei akabe sma bi na mawie na mamenfa nkanfo Dawood Herbal Hospital enfama adwoso krapa heya na wo ebia na wonya nte nkada eni etiemie enam se papa na dum nyankopon adum papa no enimde eni suahunu wo hahama ho nti amanfo yare stroke mo ba na mo ho ato mo wo mo bubuo na mo ho ato mo ukọ afigya ase a de bia metena ha meka adansede kase e wo ho ni nyina na masie di so ne baaye SDS afu nyame hyira mo de bia enam adefefa mo ye ma o masore ba ede ne ba Dr. Dawood no no so hwe ne kwa wa nye ne kapreba na na asie duasa agyina ne nan so ye na dwuma bie mu efe no wabubu agu a wontimi nsore ne ye de ne tena ba fitintan video no social media na esesere sikade ma no na nsin hyiranka nyankopon se nyankopon nam Dr. Dawood danso da sonko abibidro ye mu enam Dawood Herbal Hospital so eduama yaresa esa papa yade no kurani abusia ne yanka ne sembiem obi busa wo sa Dr. Dawood ase a no aka kire ne se Dawood Herbal Hospital na wo mo mabubu osore wo mo hia ba enya bi abonini ene krawafo wo mo mema wuo kankane agimituo aban agimituo medobnada wo mo nyina se apagya o ema so asabi wo mo tini suo se minya yafunu ngoba ne ade nyina eno mo frepom se apahu efisese Dr. Dawood nyame namlo so ama sabi na fichiri kon apahu into onim se wo bo ade na dawroma wo de ade papa bi agudie bi e de ato na furumu e de amano ade na wo da so to a wo tini suo nam stroke nti abra Dr. Dawood nkrampan e besa stroke na ma wo ade na wo da so to se wo de banti me papa ni mini abema abaye ya ukofuru ni si fomi efisa abra no bema mu nto wo da edo pe ka sa ojunso a edo fe no anwe wo sege fe no ame wo sege afe wa anwe wo sia masabi ojunso na ojutwa wani hwehwe bo ha hwe ha so obi ba efisa oba fe wo sen bra wa fe wo sia che ojunso wi na moja so agufom ko obi timichima sa na junso na ba Junso adedre opa na wakonyo obi dan ho na wohwie gu ho bonsa na ho ato se fom ade ba ko ani je wo mpa ba ko no wo sori ahomache pa na wo Junso na wo san yi mfra mabone fa ho ne de wo de wo ntibi de bia no afa wo sen awurade amanfo bi nim ade bia esa de wo wiase de papa opa busa wonya hu ntra yare na aka wo enti na wo ntene de no na se yade nka wo ana sabi Junso adedre wo na che no bia uzip na wo hwie gu ho ana wasori ahomache na wo ye Junso na wo yi mframa ifa ho say ahomache Junso ne yeta afurati yankopon kafra emu ode pa ontibi enam so Junso anu afa wo sen Dawood Herbal Hospital wo nubrane hahama wo di betu ase prekopem ade wo ho meka ya na aipa wili social media wo sere ye wonim ne dentra wonim ne de
mesraw bo modern se obehwe Dr. Dawood achiri kwan ama syphilis kekade na agye aboso no agye obema na aboso no agye wahimfie oba wahimfie na aboso no sister wotimi kwa no apege dua bi ho na wati na wahwia oba ni bi hya genstra pan wasan na se okofie no no ankasa yi genstra na heat na afi ho ba no totobi kwa chimpomfa no ho agye babia afa babia one play romance sa ye play romance de nsa fa ho foye wo ye so oba ho bie so pa na bibi bofa no so na ne be ma nyina ajoye okwe wa mabiem akwasi akwa wa mabiem Pauli akwa wa mabiem awukunso be so hwe obekọ sraw uhia Dawood Heba Hospital obeyi are ni na afio afobo so wa hifio ho be kama na be ma bia ba ho bo se ye 3D be ma so ye twia ne ye pe sa chide de etwi ne tata wo hwe ne etwi na do bi on so anim ha ya na bi se ha na anim ha ya na ete wo de ko on se oba bia bi inside we ka se gata bi ne dem oba bia ba no oba bia ba no e wo se ese chi no oba bia ba wo se baro bu ha o sha se no wafoforo akese na manesini na tutu emre ti emu agbo na emre ebi die kura tutu afio we dey na we inside na ebe ma asa ball bearing I find bone grace are na chinti atiafa so enti man mebre wa so hwe atiafa so me ba chaw brani steam ho yamfa drone steam ho ma dia wo okra so dia wo ni ado me ba chaw Dr. Dawood ene man da so nko ne number ni mi pagya me mu 0244 88 64 37 0244 88 64 37 asempa eti efrem na okuda nchembo Dr. Dawood odi no pamienu na abadwa so Dawood Herbal Ointment and Dawood 360 capsules unya bia ebeboa wo bomade so bepebie ni wanimu enwu aseda anwumre ma Alice Silicon Hotel ho side ma nyame ema wa hoden no ma wo ni che emma me ekire heya Dawood Ointment so na ma mi hu ma mi o ena ma mi hu no anaja wafa me ma ne ba preko pe ena anwure me chia wo nyame nya okese pa ye pegye mu ama Kwasi Boafo enso atoaso Nana ukuyada se abusia yadama se mo atwen yen na yekọ Dr. Dawood hono ekuti nkomo ko na wonso so se de ye kanu ana ma ne de no kura obebu oba nche kura mbe so obeko ya wo nko a ewurade oba nche ya na na babia ye kama eno bi ne pesa wo de na ye mema ntia mema ye kasa wo de wunim tini ya na ye de bia ye se agudia na ya keka bia chiro omodiana bo japade na obai ababa a wongo baako ungumie no ngumiensa enso adie adi trade misro mai bia wo miensa ne nan enso na adie chei twan de na no ababa obi a okotra radio so abanti bi gu na nimu asese fo boa onam ho nyina wo bondogia na bibi bofa hwenim sa bondogia na 25 so enye fine nyina na mo se mekafo enye fu Paul kai wan to se because ya just bia bebi everywhere ne mum se mun gonta abedo so nti ohun se be ya mo ne ma be koyi nti na me kan sa no nti misire mu a yada mo se na abusia yaba enwumre ebedi nkomo ebedi nso ano odin papa wuli misire wa je number na afei munye ko bi mame na abusia yaka killnet na no ye kan ho asem na nsa ne ene na de chie uli maji number na on frɛ number yi mame na ene se sei mame bi enra o frɛ no oja ne number wa hasi de mame ene se edia ebobo no na no ni nyina list ya keka yi nyina no no nsuso ne ba eka ho bi obi abedada no ama ne bai se wode ne ekọ yede ne ekọ abruchiri se abuso ma mfa na nkọ abruchiri omde na kotete afichire he ya akodi Cote d'Ivoire
na Cote d'Ivoire na wakɔ akɔdi no ɛnyɛ sɛ bi ɔwɔ hɔ nom akɔ akɔ amane ɛne wɔ hawa ne ba ne nam mu wɔ hɔ nom no ɛnyɛ asɛm ketewa nneɛma a yɛde ɔmo fa mu no because sɛ yɛbɛdaadaa no sɛ yɛde ne kɔ aburukyire ɛnsɛ ne hɔ nom de no akɔ akɔhyɛ na ɔmo de kɔduru hɔ wie a ne aka kyerɛ wo sɛ wɔn nso so frɛ wo nnua bi a ɔwɔ Ghana na yɛ wo ho te sɛ deɛ wowɔ aburukyire wobɛbɛduru yɛ no biribiara yɛ kama na sɛ wode obi ba na ɔno nso yɛgye ne sika bɛyɛ 200 million 300 million nti sɛ ɔno nso kɔduru a ɔno nso yɛhyɛ ne ketee ma ɔno nso ka kyerɛ ne nnuam so ampa obi bɛyɛ ma ne ebi akwasi maa mebaeɛ no mebɛyɛ ahotɔnko aburukyire deɛ sɛ yɛ kama nti wosusu berɛ bi saa na kyerɛ sɛ ɔmode ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nom ama nnipa pii akɔdi atore nkyɛm mu ɔhaw mu abɛnedie ɔte Ghana ababaa baako a wɔfiri mu ɛwɔ Brekum gyenegyene na ɔyɛ store ɛwɔ hɔ nom kama na yɛkɔ daadaa no ɔtɔ so ɔpɛ so ɔkɔ Canada na ababaa ɔyɛ store mu nneɛma nyina wɔtɔɔyɛ na ne papa kɔtɔn ne cashew ne cocoa na ɔde sɔɔso ayɛ a ne bɛyɛ kɔ aburukyire ne yɛ sɛ ɔmmra Cote d'Ivoire na hɔ ne yɛde ne fa ɛbɛgye ne visa ɔkɔduru hɔ nom a gengan abusuamu nsɛm ayɛ dagyaa ɛnɛ baabi a yɛdi nkɔmmɔ no ɛyɛ YouTube bɔmmɔden ɛnɛ Facebook no yɛni hɔ kɔ YouTube a na wabɔ Nhyira TV ɛnɛ hɔ ne yɛyɛ adwuma no na kɔhwɛ w'ani so adeɛ kɔhwɛ mmeranteɛ bi a ɔmo akɔdi abɛnam ɛne mmabaawa bi a ɛne mmeranteɛ bi nso ɔmo afa saa adwuma ato wɔn so a wɔn nso so ana edu pi amanfoɔ a wɔn edu pi amanfoɔ ɛdaadaa wɔn ɛgye sika butene ɛde firi wɔn hɔ nom ɛyɛ asɛm na ababaawa baako wɔn deɛ ne ti ɛna ɛyɛ yie na nka ne deɛ no ka ewuo na ɔno a ne yɔnko maaya no mu ebi ka ho ne yɛdaadaa no a ne yɛde ne kɔɔyɛ afei kokoduruyɛ no na afei akɔyɛ bibia wɔ hɔ nti anadwo yɛde ɔmo kɔhyɛ wura bi mu ana egya a ɔmo gu wura no mu ana ɔmo sɛ to ɔmo kaa no mu dwane kɔɔkɔ ɛsan kɔɔyɛ ti wura no mu na ɔmo tutɔ mu a ɔmo nya akwan efiriyɛ a ɔmo de abɛduru Ghana nsɛm no yɛ bebree anwummere yɛ ba bɛdi ho nkɔmmɔ nana yɛ bi akɔ aba na ho yɛ deɛ yɛde nyame ase bɔkɔɔ bi a sɛ gye sɛ ɔboa me na me so mekɔ bi akwasi nti sɛ wote ha na sɛ woyɛ adwuma a nti ɛnyɛ yie yɛyie nana wonim yɛyɛ side wɔ no yɛni kookoofuo yɛwɔ bankye bi ɛbɔ bosome 6 nti afuo no afe no wotu bankye ne mpire no na ɛto ayɛ kuro bi so akrɔfon so adwuma a amrantɛ ne mpanimfoɔ ne ɛyɛ ne nyinaa no na sɛ wotumi dɔfoɔ no bɛyɛ mmiɛnsa a hwɛ sika a wobɛnya so hwɛ sika a wobɛnya futam no dɔ mmiɛnsa wode di baako na watɔ mi sɛ to bankye kura boɔden obi antuma ni yakama kama ya bi 200 so hwɛ bankye amadɔ to me kwa ho ɛsɛ afi wonim mimi mo obi ameto ebedu na fɔm ayɛ de na ano enwumere me de nsu agugu so it is enum na metu a me sɔre apo na maboboa 200 na me de agu me ka me kwa me sema me tɔn ma no ade kyerɛ me de bi ba na ma gye me sika hwɛ me sika pa no so onum nyansa ho sika pa nyansa ho na sa komfo bi wɔ ha wɔyɛ nneɛma bebree abaze sɛ so ɔdɔfu ɛso yɛ na adwuma wɔn fi a wɔtim wɔtena bro sɛm wɔkura ne kaa woni ha de bia wa pa no wɔyɛ adwuma enti sɛ wɔyɛ kɔmfo na sɛ wo se wonyine ho nya adwuma kɔm ne bɛdew wobɛkɔ akɔbɔ korɔ no sɛ woyɛ sɔfo na sɛ wɔamfa adwuma anka ho a wo twɛn sɛ de bia nipa bɛbɛ nipa ma de bia korɔ no na abɛbɔ if sɛ nipa ne ba wobɛyɛ wadwe sɛ wobɛbɔ na po so aho enti nana wɔn na wɔn kɔ no ɛfa no a mente aseɛ wonum sɛ sɛhwi hɔ no bebree mfu afiri wɔn nsɛm obu a wɔsɛ me be kɔ school na school no ameba na ɛkorɔ no wo kolego nti me tɔn me kɔkɔɔfuo na me de atoa so wobɛtɔn bɛwie na ebeduru mmerɛ bi no na ɔkɔ n'anim wonya sika ne biem ɛmfa ntoa so saa bɛrɛ so wode kɔkɔɔ na akɔsi awowa ebi so a watɔn so eti adwene na eduru mmerɛ bi a ya mom yɛhwɛ ne kakra
sakra no so okɔ school a ya makɔ ya onko di pa no mfa hwɛ no ho na wa japade ne da ho ana wa hu de me kan papa na kɔtɔn papa no kɔtɔn wie ye no ba ate se wa fast dey asase no ɔte sɛ ne ba no sɛ kɔ da fast papa no nya stroke onye stroke ese sika be na de behwe onye stroke sika be na de behwe 1 week na se no a papa no te ne ba no 1 week on be gya no tu komfa no chia na ne ba na nya stroke papa no te ne ba 1 week na se na wanya stroke na ne nsara isi so eti ya nwele o sa mata mo nye wa manfo na e ka no asa nkra no mepa dwuma bi ama wo no ma ye nti bedu be semfi adwenu no no mu ni ska da ho o mu wo ska no bi awie le bo ese wanya dwuma nge fi o de bi o mo de ba mi show bi an nkra se so wo ska mi see business na media business the business wo hwe so yi a wonu sa ga ha ska wa ha o so wo ni da wa na me see dem de mani ahunu me see business e ya dwuma e wo na nkate akra ye to no motomi ayi esemufu ama ye o moton ne ma wodwo wotimi che na wotete wo be kwana tata wo so ni nyina ya besa ahu eti abroche nkwa ne adwuma ana kwanto nkwa ne adwuma obi akoduru wo petekiti kura ba obi nya ya nka ye mo ane o kwa wotegana watimi ato ni fie so kwa o to kwan wo so kwa ya nkwa ye yi ese wo kwa na wo ba ehin na ba wo do bag besie eti wono so ya moma ya nhwe bibi kakra ahu na ne nyina so ya bo ahia ye wo ni so wo kɔ na ye yi a won so abesi dan ne bi ama maame bi kopa bi abedi me be dan na nam eti yansam ne de akoye bibi bebre ahu asemo ya bo ahia abohia de so bi ene okono ka che se ahia wo a me se ma ba bi onam kran kasa na no se wa do me wo ohia nya de me sra mo ye hwe niema bebre yi all right nana ya bi na attending kan so far sante akwaba na ho ye de ye da yesu ase ifie ye de ye de nyame ase eyi and mo wa na na kai me wa be si mitim na mitim bisa abantie bi a papa bi oba ha enura ye kan ye program anu ho asem be si mi ai ye eyi ma no na ye bi etua ne kokos ka bi ohia ho asem a ye kai wo o se wo no o ka dai sa abantie and this month okay ye madam sa abosumi numa na nsia amore me na me ye bibia ma ho abosumi ma me na de share me nsa se me nhwe nje ntimi nso me follow ma ho ono o tete wo na tse wa ko ise wo teninka frame me but me minim ni fie me ye minim ni fie ye ma na abosumi se na abosumi nsia na yeah de ye gi de koko afri ni sama e ba ni sika kotua ya na nipa nye o minim ni fie dabi on frɛ no minim ni fie enti papa na wo se me tama me ne wo ye na o ka se me nhwe ma wo no me anam tu ka ne call lawyer na ho e wo sofulai mai se enipa bi wo wa kese wo to o mo asamo a wo on be ya na we nu so asa akoya another issue mai ya yeningom o se ya adwuma bi wo na afato ho so a o nhwe nipa dabi na ne edrum na aseda ye eye pa o paseda on so already yesu no o paseda enti se wunua bi asamo ato wa ba ha na wo sofu enya daage obi aso mu sei ye se ye nya kwa eni waji ye ko ye ngura mu ese nka bi kwa ba fra ne dakro wan nyina bi na isa amenana enipa ye nye no ese bi feel se be de magge asem bi aba ho mi timi nka ne na no cry yes mate yes ana ye bi ji obi tra no ho no wa wie ne da asan nyina ko o da se nyina wa wi akọ edio o ko bi o ko bo awasa ya de no ade wa wi an da se Kwasi ensem we a waka na esi o na manfa obi amma me shop ha na o pa adwuma enam de ne ba shop ha sei obaje di se na ye ko program bi enam ne nyina akọ ye ba nam kan so fa niema na ye de ko program ne ye ko ye show e wo tech campus enam check in niema na ye de ko program ni nyina nti that day ne ko program no Thursday Friday ti Saturday no me ma adwuma na me Kwasi me wo ho no mo na se me honhom ka chem se sei ne ekoso a e sa pepepe nti me bae no
na wapon na watoto shop no mu kɔ ɛna mbɛwura shop no bebi wasafo ani bi mema obia madwuma mu hɔ no ma me wasafo enti me ba hɔ am bebi ye no anadwo no na eniyema yɛde kɔɔ no onim sɛ diable minimu ano na yɛ yifa so nti ade tinya na mkata sɛ ɔmra adwuma ɔba nam sɛ ɔnse sɛ niyema ni nyinaa and cause you be say shoe no what's a shoe ya send pay oh no why like I say na me say chese mun sam de the boyfriend no eno man be fa de ne de koy enti say ya nipa ba wiase no na akwala ne de na me wohwe aha no me kan ne topa na me enya nuru hɔ na yeso hu aboa ya afo a chamana na de na che ball mu akoto na apene eno na ama no ho eden eno na ama nipa bi ntimi nye nipa bi papa no because o ye ne papa kra no na what to say from ni bibia kura me na me de mani ato ni nwia no ekunu ni nwia no kuro ne fere ade panti ye de ye bona ben on do feel say wanya ekwan de mani amakọ ntimi mfa nko. Okay. Yada mase na abusha ye ka Knet ho asem. Nipa wote Ghana na obo oye ne bibia kama ne ho tɔ no. Ni adada omo adi Ghana ma akwakogu Abidjan Cote d'Ivoire ene Burkina Faso ebi wo Nigeria. Abenevia Ghana fo ma binimu namu no. Na de me ye ne se omo anso nua Ghana fo na adada omdo makogu no. Ya do mu tukwan na ababa obako nansa ne ye di hu nkomo Knet na when wono de wo ye victim oye obi a wono de no odabu bi ye se de kwa abruchiri na kwan ne amane a wokoko hu ne ye ewo Abidjan Cote d'Ivoire no esewani ense okakire menua ba ye ntimi mfa ne din tudwa na imomedi a de bema na ye mafia sana meka no ye ni nkomo na ommo ye mu oncheche yen kwan ye fa so na pictures bi wo ho no mo a ye de betoto ye TV no so na medical ka cho say ye wo YouTube nko na ye ni Facebook Nshira TV Facebook uko YouTube on mo ho na ye wo ye ni Facebook ne ko Nshira TV wo YouTube Nshira no ya bone NHYIRA Nshira na de TV atwaso obehu ye live ye de emfanyi bi ba betoto so ebebupo nipa bi din ye nua ba nipa bi no kwa de na faso no esewani mafia madwe yeah. Ha yenka ne yenka no yenua aha de ye friend Nshira FM na ye katwi nko anti na de obrofo no fa kakra bi na fam na man do na nya twi ma ye wate Nshira FM mafia me pacho ye ka se Knet a e de ne Knet no. Okay, so Knet is so many ese line mu ma me dan ho kakra bi wete ba bi awo no voice ni shiki nti enti ne ye. Okay. But okay. Good. Aha, she said come up. Knet no so many nankasa ne Gold Quest International. Ni Knet ne den Gold Quest International. Gold Quest International na Knet. Aye. Okay, edia no omo ye. Okay, when you look at a business, nankasa you can business nankasa or business and for ya omunye chese ampampa Knet ne de ebi wo hono ma papa amanfo adwuma wo mu omunye sika. Sure, and it's a side business. A side business. Okay, so enti Knet ana wodo ho ko she mu stanim se ukoye adwuma. So dene to e wo Knet mu. Mafia. Okay, first of all, no, almost like I'm saying acquaintance.
And some mommy saw forms actually a visa form. Use a company there or you a friend Tetra Pak company. Say a honor now every month almost 850 euros. So as a young lady, the firstborn of my parents, they will send me to final age of and so listen me a son, I'm almost from mommy, 1,000 Ghana cedis. And so me Cologne me for 24,000 in Ghana. No, I'm say Fabra here. No, I'm say Fabra here. 24,000. Yes, put a rent there. Portugal embassy any Ghana until or Cote d'Ivoire. Now, Portugal anti embassy ni bi ni Ghana. Anti just a Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, yes. Okay, Joe Banso for 240 million account bra. Aye. Na omo ana na omo di uno omo di nkomo no omo no wo he. Omo ana o top forms ni free omo no omo Ghana na so omo wo he. Na at that time you know agents about question I am process more Ivory Coast and so on no speak Europe baba the channel Ivory Coast. Oh, okay. Now I the process na mama. Okay, nti ma o arrange says can 240 million. And yes, I can say 240 million alone. I have it on my phone. Okay. I have the 240 million on my phone. With the two Momoso? Yes. Okay, the 50 million also. 50 million, no. I'm going to say, no, me, I know after me, 50 million. And so, Mrs. Sass, 50 million, Ghana service to paper. And so, but one, I'm making the lawyer for King Doma. And to me, do Domano. On a more firm with the right, I will find the process, what I'm for Abidjan, the Abidjan card, Levono. And I'm Abidjan card, no directing agents, a directing, if I'm not acting as agents, a directing, I could do everything. Look at one, the first person who came to speak to me was it's called Humble Lion. On the family called hotel. At first time, they'll take you to a hotel. I'm going to say, I'm going to bring some money. I'll take you on the summer. At that 5,000, the agency directing someone was to write down. And say, no, meeting man answer. At 5,000, don't give me an answer. You could do. I did see and we are hotel and I did see and I'm transporting for a different place. That's your home side. And so I just go no home sometimes you for sale hotel. And also go to your friend Evelyn Clenham. On never share more hotel. But I mean, make us come for my visa and me visa. But what they told me is that over the year process, we do this and answer wait for. And I'm going to say, may who this and there's no way I'm going to give the money to them. So they said, okay, they are working on it because you are going to be living in Baji, so they are working on it. So I'm in the hotel for 5 days. All those 5 days, they were buying food for me. I was in the hotel. I was getting the hotel. Oh man, I told you, I need to be Maudi. Yes. Send it. Ushamu, send it. Now, a 5,000 out here now. One, I would, you know. Okay. So, Nina Mononacha, a woo cocoa divoire honomo, aqua, or much else, a could process so grata no honomo. Now, yet do for honomo do aqua, a year Portugal. Yes. Okay. Agent now, Wobesha on one casa woon pain. There no amount direction if you say for half an. Agent for that, at that time, I didn't see him. He was just giving me that no money direction. My direction. I also mentioned the passport. A particular example of the one you have to go through my things to see that the things are set. And so the passport to me for her. I didn't hear any interview. Yes, I down who can cry you. Okay, but say a moon was so kakra, where's the name was so. Okay, so can you hear me? Yet, can I say, Muno, popo, yeah, cheer for Mutier.
sɛ mokɔ YouTube sɛsie ya YouTube a yɛastarte a yɛshow nneɛma no bi wɔ hɔ nom na mene ababa yɛ nuaba ma afia bɛdi nkɔmmɔ bi na mfonyin bi a mewɔ any pictures bi am sɛ meka no mewɔ wɔ no yɛbɛbusa no ho asɛm maako sɛ wei wɔyɛ hwan wei wɔyɛ hwan wei wɔyɛ hwan wei wɔyɛ hwan enti ebia na wutie wo ba bi aka kyerɛ so wɔkɔ abrokyire wahwehwɛ no a wokɔ ɛwɔ nte ne nka wonni abrokyire o yɛdena kɔhyɛ Abidjan ha ya Côte d'Ivoire na nneɛma a yɛde wɔn fa mu no abusua kɔ YouTube Nhyira TV nsɛm a yɛka nyinaa no yɛde ho mfonyini Paulia started de bi atototoɔ hu sɛ manteɛ ne mmabaawa wɔn tete nkonnwa so ɛsɛ nkyɛnse bi a yɛabɔ na wɔn tete hɔ nom yɛsɛ ɛyɛ adwuma sɛdeɛ yɛn nua ban di kaka wɔsɛ ampa Qnet ne deɛ ɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ a ebinom ɛyɛ adwuma wɔ mu a ɛdi sika brɛ wɔ mo nokorɛ na mmom no ebi nso nam kwate kwa bi so using the name Qnet no ɛsɛ wɔn de yɛ adwuma but ɛno wɔn de ebu amanfoɔ si yɛde wokɔ abrokyire na afei yakɔyɛ ɔbasa okay mafia aha ukoduru hɔ nom no yɛka kyerɛ sɛ nipa a wɔde wobɛkɔ abrokyire no bɔga no fra abrokyire ba ɔhyia wɔ Côte d'Ivoire tu koduru hɔ no ekosi sɛn. Okay, into I didn't see on me particularly for mom. I'm giving passport, me birth cert, me certificate. I'm giving me now. I'm planning for I did here. I'll make up like office home as I have me process, and as a member interview. And so I did see I'm trying to make for office home. Make for office. I'm giving me phone. The phone. I'm giving me passport or phone. The same information too. Financial company I can pay money. On the phone, you give on the phone money so that they can pay through the phone. And so, almost give me password, almost give me phone. And if you go inside them, so two do actually presentation room honor. They presented the business air cash flow, like it's step by step. Do you understand? It is step by step for cash flow. There are a business people work and get their money. Teachers how they work, students how they work. They'll explain everything to you. By the end of the presentation, almost can't say that's now. They'll tell you that it's a side business they are going to do in Portugal. About only the former way to Portugal. The company working, they are doing this as a side business. They wouldn't tell you that it's a Qnet you can't do in Ivory Coast. It was later on that I got to know that no, the work is there in Ivory Coast, not in Portugal. So I tried, I told them that I'm not going to do it at town. If you give me my phone, I'm going to find mommy. I'm going to phone name mommy to the main 2 months. Within 2 months, no, I'll get my money back. Within 3 months, no, I'll get my money. So I'm almost using my phone for 1 good week. Because when you mean that because I go to office for me, can't send me on the bar. I'm more business, no more down. And then I can't open information. Who think they only on the buyer and who like the secret you have in your mind, you discuss it with them. But that's ultimately. So you can say I'm never for reporting because a scam. They are scamming people. I'm going to report them. And so I'm call for cashier leaders. You say anything for report your monthly. Almost easy in the phone for 1 week. I'm on phone. Oh, me too. Yeah, my many now. Many back up like like if you see, you think that I'm many but that is not how it is. Almost easy in the phone for 1 good week. And they you call me who say agents no honor. Agents say me nipa me na akosida your friend said nipa no invite me so ono so no me hu ni but me ko hu nipa ba ko bi so ho me ni for the secretary do ono o fa atoya for honest for students that are university on the 2 hours on the case student there is no infrastructure to the brand be use no poster then you sika then a Qnet no ba be you ba be
And after 1 week, I'm going to phone him. I'm going to machine making up to date. Me Vodafone SIM ni one more. I'm machine me making. They did things on my phone that I didn't know. They link your phone. They'll take off your SIM. You wouldn't have access to internet. Sometimes I'm not here for like inside, and they take the key away. They will lock us inside and take the key away. The food we've been eating. Enti mebo mafie enti ukokodru ona chesa abroche na nka wo kono de na otum say scam omoboa very scam satam na 250,000 no way I transferred just 10,000 to them. I'm saying without the money I have to pay half of it to get the visa. So I just transferred 10,000. I have the evidence. I transferred only 10,000 to them. I didn't give all the money to them. Intina aka 14,000 phone. Before they taking 5,000 from me, the phone money and then the 10,000. Okay. So yenhwe ni say yempese be ha obebre ukokodru wona chese broni ayese ana nipa oba be hia wo Cote d'Ivoire ho ne wakwa abrochiri ni nyina no na omoboa okay usika e won ho so omage omasaji phone the phone. Okay, nti edia na go like edia na famu e was a period of time now could ye wo after everything omaka se panika to bra so one panika to by trying every Friday so one you can be commitment. You don't bring those two people on be punish you. They'll punish you due to which you so go on be punish you seriously. Yeah, boom. You now to say on be locking up the doors no. So off all the fan in the room, you'll be sweating like I say. A marathon. Me pamcho there, ye nua ba yi kan ho asemi. Wo ko YouTube sesi a, na ye de atosi. O hwa hwe e mantie bi e bra na na no ye yi kire mu. Ene enso so ye ne nua ba yi din komo aboso. Enti punishment a go through. E bra ye say every Friday bi e say otimi ni pa 2. Eba, nti wa ntwa bi ama the ma we ni ntie nua ba yi uko YouTube sesi a wo de ko YouTube bo Nshira TV YouTube no bo Nshira TV yama nipa ene e ko sku say hands up wapaja ne kan say stretch up stretch your hands to me refi na wapaja ansa say sa enti baate ba ko tumi se ne nsa na gene afa na ode ne say bona koma o tumi se wagira wa ma na koma ene ya punishment ye de mo amunie enti ama obi apagya ne nsasa na chese eno ya asotwe de ma na ne nyina ne se esa wo so di enipa tu eba se de enua ba ne ka no ekwan ba so na mafia mo fa so a wo so di nipa tu beba wo beka de na akire no ana de na esa wo ye. Okay, we have almost baby action time. Actually, I'm 12 o'clock, any 7 and a joke. That's what from leaders don't connect to no now. Oh, they call it guiding of action. I'm a guiding. I'm not a can wait, because only you phone into you can't do anything. What's my information out? And I owe a secret into a phone, so I don't like to see the secret you have on your phone. Maybe I say we will be now one lot of chats. No, all that on the some reading with secret chats. You know, over you know, there's nothing like a secret. Also, I'm a secret. They said the audience and only naked videos come on naked video of so. And so about 12 o'clock, I'm better said, "Can wait till I wait until I'm one that I'm with this for no more almost chat a contact." Enti, enti, say. Udi ni patu banwa ebi a wo na bia na madam for no a wo Ghana na wo hu akodi mo. I am calling circle of influence. Enti wo be frɛ me na omo no ka de ese wo ka kyerɛ me. Ade asa na nkomo be na me bedie. Like we are madam. If you come circle of influencer,
Madam for na me mommy. Dear, some see I do wear black, red color and pay black, or two give me the black. Enti se wo frɛ me a ebia na me nim se o si se de mafia wo bɛka kyɛm si se wa be dra bruchi ma be dra bruchi that there is vacancy for na pay near 850 euros per month ukoduru ye no si kasam ye sikasam ne ye adwuma ne ye kama ebiane so free ebia ye dance ye free nso na oboa sa pepe omo na e ka kyerɛ se kan se o me gina o so ko video for kan o me gina se kase sometimes come we say you know who your ba you is it in English o kan romance camp ba o ko o me ka say odofa kase and so ka say to your ba we say you know for now we dey train the panel of so oba no your ba ka kire be ma me ba o mafia me ba me patcho so ko YouTube sisi a ba bi a ye nua ba yi kan say is a friend circle of influence circle of influence no e ho no die nie omo na titi we obi akura no phone ana ejejira wo mo so ana ye chewo nkomo a woni nipa ni nie ko YouTube Insura TV uko YouTube a Insura TV de e kan nyina de 20 tibi a na wa frame me Kwasi Boafo me ne mafia bi a mafia me best friend enti mafia kodu ono anim se komo de no ono anim se nsu a wonom kra nye papa aduane e de mani die nye papa ya ni phone kura no wono akasa nde ne ho but ese mafia eye no ho se oye okay oh me bedu ye de Kwasi adwuma ne ye nke betumi anka brebi anka fa ho hyem Kwasi de Ghana a wuti radio so a wuti kasa kwa enso we se papa no sika nye sika kase bia wa bro so a bia 300 million 400 million ada na umpe uma obusu ni bia na wo fa yi wo mmoa na mafia to asoma ko YouTube de kan e ho na yadru enti wo frame enkomo an bedin se bibia ye okay aduane sem sika e de ma won so ye kama but that video call no one be jina me kasa me nkawe because o ma link you phone into there's nothing you can do about it now obviously all my information out there or punishment of the and yes nyom tema the om de be yom and easy and the son I take this twice a day among this obi for bank as I done America what do you want for a family to akale that like in a bank tomorrow kwa omoko aha. And so, one thing I make one day I'm trying to catch it like there are some young girls doing your man, standing almost. And I'm afraid about what I'm saying. We are the next one who said these people are just frauding us. There's something fishy about the business. But maybe almost I say there's almost I see me contact you on behalf of me. Some money they do it. If anybody do, and that was, I think, on 12th of January this year. 12th of January this year. Omu yi sa nipa na oba bedu na omu yi sa na ye wu nipa wo the number. I am nipa omo na mo chat ni sa na say o jani be bomma sa nipa ni bedu. Enti na so omo na ne chat said ye wa. Say me ana who can sem de kire say bia bedu na ede. Ai. Nti ompet camera. Ai. Ampa na nipa bae. Nipa ni bae. Obehu ni. Nti on the 12 na nipa ni bedu. Nti omo di ni fa form ani ko form ni dia di ni fa kwan ya me fa ba ko Ivory Coast. Ta pepe. But on the 14th of January, me ni le see ya obi call report to na Ivory Coast police for na your office. On bebo like very for about that na call. Because at that time, man banten. That day was, I think it was Tuesday or so. Man banten, man ba office banten. But my sorry 3 o'clock. And at 3 o'clock, Ujari, and I wouldn't have office pass. And the office of Mexico, and the after time, many work at the big steamer, or more Ivory Coast police. My leaders no man can talk if you journey or more Ghana. It's into or more I will for to say. I thought you more could see. And the 14th no make here, your friend boost up on my family for you.
almost in 250 million plus the personal money 900 cedis. Oh, San Crofia, Omunya Ghana for. Omunya Ghana for. Omunya Ghana for. And to Nippon, no man for my name, no Mususa, and the same is down. Last month, you only 5,000 to the swimming farm money. And at the end of the day, the echo bush, then almost 17 show. We man go in Plano, Momo, I guess, or Momo cookie. Omunka some cookie, and come to Momo, and the cracker. Almost 2 sons, no one can come to Mammy, your move. In your year, plan and more. Omono and Crana can no more how many years? Oh, more, every young collab, although, like, almost years to chair, 2024 years, yeah. Yeah, 20 years, 24, 22 years. And Kola as 18 years, 17 years. No, mono so person mo to kind be. I know to person to kind be. Ah, no, then one when you scan over here, Dimitri at 2,000, 24,000 near the end. Or 25 years, 2 years, 18 years, not 18 years before you move. Mafia, dear mo famu nyina no. Obi wu nim ema wo hu ya na wo matocha obi a panish obi ama nipa ne bia wa fente ona wa wu. Oh, now as for a week here, truth be told, now I haven't my other system, but if they are not maybe one, there's nothing like a war. Not just baby, I want to enya no kwa ne wo mu officer mo bi wa ada. No. I want to say a movie, but you cannot do quite a moment. Who need the panic can cut our phone. Everything, me back on Sabina Sonia, honestly, a top leader, who are also trafficking for or Jimmy phone, blocking me, for me, phone to educate the numbers because of Felicia, maybe the information normal. Okay, yeah, shall show pictures be one by one. Oh, say gay be or say atadia red. I know say jeans. I know say foot be. I know aboni you what the abagu ne bossa. So who say video na make a picture na make anwa. My if you who say picture no. Atadia red, jeans blue. One way where. Busa ko YouTube, Insure TV. You had nipa picture to one. One that's no. One no discipline. Ono na your top leader discipline after freedom freedom saba kusuno your friend in Rita Broby your friend in discipline top discipline I say LSA discipline. To no dia no ye one na duma ne say wo ho no. Ono na represent business ni trend. Ono so ye obi authority directing for authority Sabina mo dingo munye on expected Sabina mo find ko bushmu and I just tell you no mo jani jai wa everything. Okay, ono ye ni che ono so ka hu bi. Ono ka top leaders ni. Okay, ana ba ku bi nsusu wo she straight dress bi sa eto wo hwe ukura phone bi o hwe phone so. Ana bag kito bonus abenkum so sa. Ono so ye hwan. But you also say Oshe atade ese flower bisa pink bi wom. Ano. I have Sabina Asomia. One your friend says Sabina Asomia. Nti ono omo susu wo wa ya wodan. Ono no dey ono so di me phone e blocking me business for me phone so ono delete on numbers. Ono side ono na leave here call boots and I do 10 o'clock 10:30 p.m. ono Johnny Giant. Yeah, only for boots on na me maloki the bag with 2 blocker. So a bag this time me the kiss boom but me come me say I could be me bag I don't know how to talk into my bag though but obey me bag. Hey, false because I have evidence and better me the bag down. Na say sa baya we so ye wonyini sa o na tidie na wo mutimi ye so smart so mutimi dupi amanfo sa. And so she doesn't have my key but she went into my bag, took some of my shirts and some documents in my bag.
I know the 7 so me and all of the bush was 10:30 p.m. and I don't know. Sa abaya kitoye ujina we. Aye. We Ghana ni. We Ghana ni sa of Western region. Okay. Abusua bi afa no wakan ye ho a. Ye fra bibi ye si company bi ye fra mo Killnet. And indeed wo ho no mo I from Killnet ampa. Na Killnet no ankasa mu no ampa. Ye si ye wo other side bi wo ho no mo a. Omo ye business yibi a ampamanfo ye mu adwuma enya sika. Ukoyi mu adwuma obenya sika. Ana binom so afa kwati kwan bi so ade sa dina bi so Killnet. Se omo no de omo so to ne fa ba bi no chese ye du tu kwan. Na womo de Ghana fo bebre si ye du tu kwan na emum no ba bi ye de wo fa no ye du fa Cote d'Ivoire ebi ye Burkina ana se bi so ye Nigeria ama omo gigegi Ghana fo pia koduru ho no ma sika ya je fro omo ye du koduru won so a ekwa omo fa so omo dada wo che wadwen sampa ye de wo kwa abrochiri no ukodu ane aka chew say hwe adene se na tie wa wo si adada o na emum no sese wo susu ya dada ma ba ne wo susu dada obi wo Ghana se wo abedura abrochiri ampa na aba na djuma ne ye oh tika se ne de man bosome edidie ye free accommodation baby a we di utibeto eno nso so ye free kafra na ma wunua no kwado na ono nso aba ono nso ye gene sense ke tu ni fiada bia so antimi anda da nipa kura nipa tu na otimi ye e convince omo na ode omo ba Cote d'Ivoire ho na ye je omo sika e de ka ho na minim de mafia demo a wusu timi dada amanfo de omo ba bi eba mu na wo ye ma obibi ana according to them I say we me for 2 ba we be activate I mean account no on be to can when you bonus to account no which is $50 account and $20 account depending on the car would cost for business no but my investigation they who say account to come create who this kind of one to test can among themselves. And this one information in ya Sabina no. I think I'm seeing the police for what I'm not the bush. Oh no, meaning how or call me bag my lucky with padlock or come documents now me bag. Picture being so ha say abanti bi de o sha jeans bi ese wura wode ne nsa ekura mu no no hwan ya passage channel I say eso she sa ta do so for mo friend say de kata bi o di ase o di adi gambi egbu ana odi echewo so odi akata de ti no ye say friend hoodie Emmanuel Contact man Kwasi ana top gringo wono na djuma ne say abuso ko YouTube sama ye kanyina na ye de picture to nti we no abante we no wono ye de adjuma wono nso na djuma ne say ono ko public get ono so nkoso ba o meka say pay half of the money ti usika o de deposit announce we di also san also kali that mo bi o mo ji deposit ko mo o coming for ana ababa ba ko no nso hye ese light pink bisa wono nso so Sarah Babaki. Sarah Day. Babaki. One of the Juma say. Also, on Audi like a friend of the like Gofota Azizoma. Your family be a child. On back of our station on Apple or two your friends. Hotels, any guest house. Sa small gay ya ujina hui. I say Jam City. Yes. Hey. Na one nya sa idea na nti what me akọ create sa business na wodi ha manfo sa. There's one that you work I can find it top student on Ivorian. Ono na Ghana for action in like Ntaba Koso. And you know, basically, no, and I said, Rita Broken, on a di Sarah Babaki for me. On every face, Sarah Babaki.
enti sɛ ne nyinaa mu no wo sɛ a wo yɛde kɔ yɛ wo hu sɛ ɛnya kwantuo bia na yɛde wo tu ne mum sika na na yɛgye firi hɔ nti wa bɛduru a wɔyɛ stranded na to wohwɛ deɛ nyinaa ne bia wa bɛfɛ kɔ bi so adwane a na wadwane a sɛ woanwane a nti wo nka wɔ mu a nka wo so bɛba bɛyɛ sɛn so you see I don't know how to do this. As I'm talking to you, sika na for do the one almost me contact sika na almost 69,400 plus medium 69,400 more. Usika. Misika ni contact sika na almost any forms now almost forms sika na almost 69,400 and more. I have all the evidence. Hey. Nti no obotae omde ni nyina ne sɛ yɛbɛka sɛ yɛde wo babro kyiri na nti wobɛduru na yɛagye wo sika no ɔmagye wo sika they have something called tracking. Yes, it is true that they have tracking center in good Quest International, but almost products now some this can somehow now commission almost products almost just cannot match check. If someone say, yeah, you sign information, you need information in the Ghana. For two people, on the sick kind, wood, and then screwdriver. You went on at event almost full. Lady be our tea, Akunya's office chair, be so. What can I not to so no? Or no, sister, one way, why? A top most leader, also a master plan. Also, can't be. Hey, now a hefana as a nipper maybe a mabem says 6 years. I said, Doma Kujina baby, Bako, a suit, and I say, you be born coom. A hefana, honey. Bakati bi abruche no mugina hefa yewe baby oba bi she suit no ana ma bi she white as a t-shirt white omo no hone ya hefa Ivory Coast na enti ha no na de na omo pese omo kire sen pictures we no mo twa sa na e kire sen they want to convince more about I mean, Portugal, and I say, and some do the baby not to pictures. Sabaya, what the children and so only animal bills and power abruchi. Aha. But I could not say media on your friend Elite Edna. On no business, no more check. I step into on the on yes, sir. You just you on our business watch or like inform if into any the ono rare one no more or omuya juma padibia okay ana ga ba ko no nso she yellow t-shirt visa abonti o she glass visa atuna no ko on your phone lafa gift lafa honestly a top leader near who better top form only number no this for form sticker no visa form so for visa form sticker no only number no this do you know cheso 1000 Ghana cedis uchi and we ho na uchi akoe on the mami a number different as it akumbi but we so ni number kan ho this for sticker sticker flat payment and visa form management so urgent. Hey, so yamra from okay with the last one who say young girl be ne ho fe pa wa twa ne ti kakra MC friend Eunice Adakwa. Yes, also can top mostly that also contribute for ono so Ghana ono so like or come almost 10 for 40 ka
nipa sena ahodo say because uka police ni uka soldiers uka ka yini bi nipa dodo say na office ya dada o mdo makoduru ho no ma bia na nkotiga na o ye na adwuma papa bi. Oh, a lot as I'm talking to you now, a lot of people are there. Nurses for engineer for even doctors were 21st century. Dr. Marco also were Dr. Bay. Dr. Marco. Also, you do penny be announced on also Juma. Honestly, yes, I don't know how he came into it, but honestly, honestly, didn't perform. But as I'm talking to you, Uncle Fona and I'm looking on the audio Mabano. I said, Uncle Fona and I'm looking now Mabano. It is a prison, Ivory Coast prison to see her. And so, Ujisi Adada, nurse in Ibis and Kedney, 2 quite so you need be police in Ibi. I'm a woman in Anwako Kamuho. I teachers for students. We are students who go to Krana, who was last year from an Amaka said, go do on so I'm BBN was a Zia do to cry. No, there's nothing like that. A quite bad so now far, yeah, would to be Bedru Ghana. Almost Johnny Jay, see, I have 5. Maybo, there be me back. Now we're henny. Dear the 2 see ma o say ye tam wa ye say ye dum ko gu wurem no na wada anajo ana entokwa bi na mokokon ye dear ne bae there be say me who say omo ye bi and your president what as no cast on the sika beto behind no enye no and as can say say omo fa so for sika no man this omo fa omo sika omo 10,000 will be more 5,000 will be more, 2,000 will be more, 1,000 will be more, and 20,000 will be more. And I'm talking about to come more. If you want me, almost family to come up and some family did money, and I'm going to want to do almost to come more. And I'm catching that back. These are the year plan and say, oh my, actually, because I've gotten enough evidence that I can go and make a case against them. And since I'm buying a solution, meaning, so I'm willing to link your phone to me at that time. No, I can be refilling for audio on the phone. So, like, intimate, a message out of the front of who then you may know your own of say, emergency, the abandon, TFC. Now, Cote d'Ivoire police about your champion court and court in a dancer. I say, I'll you put to bush no better on my and I'll bush more, not the over. There's an catch there. A club I could do one that said, Debbie, we are then for Sabina born the Tommy Johnny Guy. Although when Jimmy didn't see Debbie, we are then for the Sally back on a pattern. They be almost yellow. On the phone with Johnny Day. And so yet one as Savannah actually so over. Oh, yet to ask it about 1 hour later, ye who is Joshua, Joshua Nyako, honestly come. Tell Lomote. And say one in for age row, you won't and that a tobacco to the said, before on the top of 5 days. And Panam like that, Johnny Coffee, your coffee on. Oma pati omo nyamadi pa wo omo dwane ye enti eka mo nko a obush honum eka ye nko a price o bush no enti mo ye den ti won e de na buy aha enti mo ye den na motimi nya akwa de tim bidu Ghana enti mi be ba apartment when e fair freedom no silimba no freedom LSA freedom your friend or you know what he said like he doesn't know anything about the issue but you come to the home so all the other find am come find go bush more no monjani time and the question says o mo monjani jai no to offer lori for mind almost a month from my and so uko you know so mama obu so contact list now
And I chanced on one of their books. I'm afraid Joshua no me microphone I'm catching and say Joshua and Portugal they are now Portugal educating so from much GSC from which an agent and do it. And say it was a first day Joshua I'm catching and say since no more say and I just sending me 3 old Joshua will come me or sending that old you know my aim for first grade or the queen to start cook. I said audio no come dey offend. Yeah, me audio no ha. Also the thing is because me ma fair bush me say this is for say I'm for d'Ivoire I'm for Portugal no for d'Ivoire. And me na me fair e na ma me send me ska na me say the bag. Dion. Enti wo de se wa bedru Ghana. Ai. Woni ni pasa ne bedru e bae. Me ni girl ba ku bi na mo je o buchu. E tu ne bae. Dey super fight. Enti anajo mo da wura mu ha na atamo ye den. Yabi if wura mu ho ba fie. Bedru fie na apartment na ye wo mu. Dia obeka chem se mumpie no obo ndo oba se omo ne mako. Ai. Tu ko dru fro no so de ne de wo nko wo da hotel. Ai tu ko dru office de wo nko wo da hotel. Sometimes emphasis o buy ne like odo buy ya. Sometimes or they tell you that the boy should come and have sex with you in the hotel. It's a boy in the hotel. Aye. Now, what would I want to mean, Pink Cowboy? No, let's say after Baba Kumu. Not only say that I say, oh, the boy never did you eyes of a delivery stream or mobile eyes. Okay. It drew a point to be on my beer. A man be the man at by force. Oh, for that, no, I wouldn't say that. But, no, I wouldn't say that. Well, who be biasa? No, I haven't seen something like that. Yenya pictures beer, and Uma Bakono, the minim cramming Bakono or Jirigini. Omo Gini Sika, Neniema, Iwiachino, Omo Bona, Ombejano to come for not any more. Also, we are aggressive. Sometimes we are aggressive too, but baby, and now maybe one on Nippon or Chef, and you pay a Nippon only in Ghana. On an agency, or no names when I went there, that place, I don't know in 7 years, he was speaking as okay, not or not okay. But for other apartments, I don't know of that. Enti ekwamba so na wo fire wo hia wo sa agent na ma odo koye na bia na obi tie na bia sa kwan na so obi nso ahase ne ne di ho nkomo. Like I said, if I not even call madam for the bra of so only say na sa de so so do on the phone say almost almost before on link it. And so now I give them only one and a and they do here. No, oh, my bro. No, oh, mamma, now, Bammy. Like I said, circle of you slowly. Into one country, ma was when the Jim, who so no baby on way okay, while Brucci. To one no so way. Say, the person, you know, we have to rescue some people, but I shouldn't let them know that this is what we yeah, Samu. And so far, Usika said, I could him 69,400. 69,649 million. Yes. Wow. Including Incorporated and all magic, like the Incorporated and margin. Including 69,400. I have the everything. Hey, Dion. Ghana 4 years, so there, yes, how.
All right, Mafia, my angel na nyumre ya dasipa woni akasa. Woni akasa na emu mafutu be na ade betu unuanom no mo pa brucha ko my so aggressive see betu kwai. I believe that between your papa and some function. We believe say like we all need to have a safe place that we can work and support families. But then, if someone should tell you that for I could buy a process, you shouldn't go. Or the home commercial or be like maybe you don't have any idea of it. If you tell me that you the black, if you say to quiet, you see, your person will be able to say you too quiet. You don't want to. And so we keep it to ourselves. Not young quiet. That's what is really worrying us. And so who are that who friend video call not or say like on personal video caller. Don't trust that person. You know say only Europe, only France, only Belgium or Cote d'Ivoire. Cause also me no Ghana ina me no ne kasa. O ko drop the channel waka jem se hoye. Na fe me fro video call no edi command wakate no. Video call wakate no. And I say who friend na say nipa no edit how white attitude not for share washroom. I should know that it's certain. Who should I did? Are you white? I our bridge into the tower white ability. No, I question bath house. Yes. Hey. It is a let's see discipline. Sabina green almost I'm my phone back today. There's an office there. Oma biebu amatamai. Yes. Hey. I know what I'm top mostly and discipline. About Ghana, only Sabina Kenya. Okay. Mafia that's what. Okay. Nyame adoma no pebe kasa. Right. Yeah, that's pi ne bra wanyama. Okay. All right. Hey, Edio, na ababa always see. Nesama waka no my agent baako aka kire ne se ono nti wa free Cote d'Ivoire aba Ghana obekuno yentie bi yeba adwumare benefit na wode wunti ma aba Ghana wenne na wode me va ho nchaw da me wiki to see bia me mo Ghana me wiki da na me tukwa na we sha akoba me baba Ghana enti wo say me the first of all we say me the ma no da na le agba me financial freedom no kwa me nya baba back to Ghana ma na me no kase me tuma video acho bia me wo sia wunti na ba wunti asem kwa ka ba wunti ma be keep course sia me wo in 3 days time homo was say me din na bo oduama mo say was spread on me na me when one sound bo oduama mo catch mo we no bua and one fa peche bia fo bi so ama me membo ama state one fa peche fo bi ama state awo me ku atwa me ku sa kokko wo me kam senan me kam papa me wo mu huda me wonti mo akra se na me ka bi acha pesa bana me ka bi acha top leader se me nye bondu a wonti mi ndo akra wonti me la no kepkos me fa won choda chize e ka se jai no se won jai okay we shall see for that 3 days time the bongu bia who is who for 3 days time who is who 3 days time no wo wangesa no wo nkoma aya frem na sreme. Okay. Nana yabi mama kwa na kasa kakra na microphone won chen yo kasa mo na Kwasi se de enema esi kwane de se no esi etu wo mu nyina afo se titi omo mo wabrocho mu discambane connection man omo fa mo bia ne se sa azaba no ya na anya me kra kana no so bi di no abija no ko yo chocho ne ne obo so eti mesramo ya de kakra kana say me no me na me ko me fa fie straight if a baby
na mesra nana kasa mfi eti mesra mo etiefo no a mo ate de course nyina no so bi wo Ghana ha o ma ne ba ne ntu kwan so wanya obi a we genuine na fa Côte d'Ivoire so Côte d'Ivoire ne fa Côte d'Ivoire ba em sana no so cry em so akwa Abidjan akwa bi ye be twa di eti mesra mo bidi nyame de pa acho wo bia kaswo to kwai the first cabra Ghana ha nyina na ete ha ene ya Dubai ho e hwa ye ma no nkotra ho bi me de adwena me ka akere mo ano na me number is 0243 na ye bi number no 0243 13 45 35 oh Kwasi 0243 13 45 35 0243 13 45 35 and my WhatsApp number is 055 76 67 510 nana esa ade asan enti ebe ko na ye de amosofo ni nemum mi kwai bibia hia ubia no bra na ehwo de enyi bi mfru ne mfa bi nka ho wa wo yare wa chiri saa wonya wa yale sa ne bra nano nipa bone fonti se mi hu se be sa agi nipa ebiem ho na yeso hu ahia fo nkromo ba to so ma ne edu na akua enyo adwere se watete ho nsam o eba wa krakro no so no wo bedwane afiri so ti de ni hwe ayeka na akua you very careful e wo me ho na ye bia waje obi a wo hwe no wa sa awia ne da say de adwane jeze na na jeze wo hu nipa mobo ne kro no nya fe but na adwe ye ne se e bia wadidim na oni di mu na ho nsam bebre okay ene ya tete na ye bi no na ye se da se na de ne o to be contem so for sante na minti o na afi enkomra okay Akwasi adewe minim ho asem kakra Accra, there is a certain lady bi wa Accra or almost started with Saadi we are into or mama information and I'm a catcher and say on mame any panel number and what any panel or any number and mammy. So Mr. Tessa Menekas and Akwasi Unimadia and 1 woman is on crowd no say Canada or then echo. But not guy say Lagos. Into us starting on money $100. Now $100 no then start here. Na tie mu no ne information o de maaye no be ka kire again say ade na wo ka no enye no kore na me free Accra bedu Kumase no me sa call back next again wa ntie de me kan no na omabu na fa so ono de lucky ni say wa ankwa krom wo but omo fa ni sika oma ni tuatua sika bi wa ha say ya na omo pese omo kire say o de beba Lagos na horum no mabaye ni process na eden e de ama no but later on na ni ba no ho so no na say sika na eden ahye in fact anyama we bebre koso said de gan e kasa no katwa ato no obi tu kwan a wo se me mpese obi a be hu se me tu kwan metu amanfo fo se o pese wo ye bibi a busa de wo hu nimde bisa de wo hu nimde ubusa de ohun nimde a enum be den ebeboaw dan say umusa obi ohun nimde na odi ade ni be show tirimu sa wo ye no kude at the end of the day no when be ba ho so no ne yabu nkan wa ye de ben afaso mesre bebre nso eye mamefo nom ne awofo nom ema ne mema no se one obadi nkomo bebre a ebetimi aboa ama wo bra wo ye bibi sei no obebi susu ho akyerew mesra osusu ho kyerew nso a bomodin se obebu so obi a ohunimdie bisa ho asem na ebeboa ade we ekoso saa na ade ya me yaba ko ne sei saa nipa wenum nyina picture omode ashow no edien na ye ya fa ho as Ghanaian Edian ya found Kwasi asemana me kan say sa pictures here was show a year danara sa YouTube nkrofo hwe e won sra TV YouTube yi obi nim boy bi obi nim gay bi so hu sa nipa na edian o say oye e say report me eche wom even sa boy ya voice man he say obekunu no I was say eche boy no na eku onu momo ansa na wonu abeku gay no because enkwasase be odi no o obi abu no wantimi amu no wa makwa amu na o so 3 days I was see a Tracy empty metimi a Tracy at boy ni baby o won na o kire ya ama boy ne said ye no ye de aye no
esan se wa trate guy no so obeku no ense sa de we say yasem we etan so chekura if you bet me afa boy ni number ni afre no amonita na ahu ba bi owo ate no so kepkos anya ya beku bi say na sa de kata na opo bi abu no wa makwa mo amu no usemekun nse na mo se ntafo isi ayense hunu na boy ni wodi ayense hunu ba ayense hunu na onim say Kwasi girl we very smart uti metie ne kasa mu say the smartness aya bebre sa ohuni amantam a ankobenyo mu information more enti Kwasi de be kanyina ne say obi amfanya de suade uso utu kwan edu ba bi abusade onimu nim de because the man me cancer manager or travel and obi timi ba ho me hwe ndim se no masa o ba bi apesa okone mo san kwaso ba jeri se kodu ba bi ma me see o de na adwuma yan de aro no nya issue yeah because the oba ha no na obi cheska me hu ni se amoa no otun for see o say hey na adwuma wa say no this is how echo Ghana ni o twani nyonko Ghana ni a onwene ho kra Mr. Now so near Ghana for Kugu discuss to di we say and a job. Yami huni pamabo, Kwasi, Yami huni pamabo, me fine. Oh, so near Ghana for Domukotra Abidjan. An ordinary. Now boo or more. Say, Yanisa. An ordinary. So, to say, media, Yama, you cross, wo boy, I over poor be a bunu. No one, no. Ujaka say mekum in fact say girl we won obetimi the boy the number ma ye betimi afra boy we easy I am very easy see about boy no baby owo bia Kwasi asem no eya na areho hwe the one yes an ye wo mo say want me afra obi ntin look at the punishment one convince obi and other obi am for na amanti look at punishment dey mom unu aga na ni o na krofufro bi su ni enya wa obeya odan ne brebe so for me that say okay ena ye minua baby awoda minua baby o UK friend of sister Diana Diana metabo ni din paachia no ene Diana wawota emema happy birthday Mr. Osrinshira nyame enum tie edema so nyame ma wenum nyedin ensene watamfo nyeda wakoma so nyina no nyame ema no mremu ena akwaye wawoda idie na Insha FM yesi yema happy birthday Nyaba Diana bitirinkwa nyame Insha papa pana nyame a ohyira no okunhyira onkayo ena ye woda nti eno a no na me pere picture de atoso ensusu maya mi picture na emba na ka me ma mo hwe me nyaba ya nim wono ne odi no awoda sunku nti sister Diana nyame entinanim enchiro happy birthday enkomao happy birthday minuaba Diana ene akoya wo dai die na chese Insha FM fu nyina ase enka nchiro se yemao happy birthday Sister Diana, good evening. Good evening. Achenya ko pardon. Rakwesi, you caught me unawares, Missy. That's Miss Darcy Ra. I could post in shower so sir. That's it. No. Yeah. I know. You.
Pacho, Bracket, yo, Rosa, Nakopon Count by. Minua ba no ne nua ba ma ye adwuma in chef FM dia na chete no so de dimpe ma se ma chia no na on away okay ya da se abusia ye batesi a na ye nua ba ma bi ofia sei ono ni soja ni ba bi akotwempra so e ba ma mu ntenem se soja ni ba na ni ji no hwe no pa ye ne bi din komo mo ntwa sisi a ye ba app. Yes, a drum online app. A honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na wo benya wo adom online. Se wani age. Utimi sha Adom TV live on so ho. And no one so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and Google Play Store, and se wa we app gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, a Adom online app. A honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Me dey make you a jot. Obwa Rupacho king size obwa num king size na royal business obwa num wi minum wi ada jot no mu different father minum wi jot yo mu me say Andrew akrama num wi minum wi onom dey minum hwe Andrew anum cigarette no yes you mu different ba okay me twen royal okay me twen dey say go see ana me twen king size asa me na anu na me twen ba me wa kra ne dey na say omo Canadian yi bi na che friend dey refini dey and the correct one na me twen bo me bu street am itimi twetwen wa na yi ne so e dey fala dey obi ba ko na abaso ya o no dey abaso na say na mo no ni ma de crew red oh kind of trauma don dey me shouldn't first day na me bo raf no ba me jai first na boden raf no ne dey saka you know when drone you and what is saying raf no hey you know as I'm still be and the two eketremas na the tafri o to ketremaso na o tafri no nkasa be yo ho adwuma asem eno yo ho adwuma asem ne ya nete okay no do ko as speed ba me kra de mitima bobe 1 carat stra na nya me hwe 1 carat ne dey fu 1 pack si e wo so say okay ache ntimi meja e wo so 10 o timi bottle ni nyina ache enya ohwe ache tiji so na obo say oh this time de meja ni nyina men wanja me na ka ba ko no ba ko de order so bo red no me so bo na de me adona am kwaji busa Dr. Muzu me papa tu obo adona anjimi me so bo bebrebe na anjimi me say busa me pa oda so bo masa na de ye ankora me say me hu wan mu se kai minua ne ba ko no me kan o ga so nko na onim no ba me na me choose adona anjimi ntia no metafe de ye me lie de here red no and the utafre metafe de bitwe sorry hey what afraid did you day? Did you father? Hey. Who cry? Kokora zo han ko be kase me ho ba me. Fa me. What afraid red ni didi ayi? Didi twe. Ha. Kofi. Va. No what afraid sa red ni sa na saying. And ma utimi de e wo bere amanfo masa father me de metimita free to meet gina so be 4 hours hey we are showing you crowd bitima ko mba bi hey metimi do am crowd aka no de me balance abere ka to an la and she riot fan hey utimi ya dai metimi do am wakra sorry so ya showing anya se bia me disturb wana se me di do atem akoye se interview bi na me godfather me do am keke
But me to me do won't come be my seen a bit too. And it be a my mind journey and yenum. Whoa, but yenum jabbing no better here. For the day be. In Germany, maybe a rainy go be only money mind be only so you raining. Money man, father. Cafe red, you draw battle flowers. For good, and father, me phone to invite, me do fussy and me phone to invite me create a community tell me invite a blow bear 150. And then I'm at Tommy phone, Shatawali Munya, so last Munya, me chat on Flame Baba, and then oh, me. My chat no say Instagram no ubeti me akọ ya ubeti me a review na bet abemu hu di wu enye se me dwama num me dwama num me angasa me na otumfo angasa me na angasa me kọ no o but me na transfer no e di nkomo me tena su mind nti wo ge but de me wife me ada pa no nim ze e friend lo wishia and e ba ni music style kra ya wunti je ba ni wunti obi abi why bi kra ba e be bona show me nko father me nko meet me cram office to oga no so no o fa ready gira no so okay my wife no dem ne dada ba me kra na minim say ase hunhum ni nipa na me ko e ma me humo mi bi na kire me o ahoma so na kire me ana father kro bumfa kro na nka say demonic town ana amanfo bi o mu wiye ba o mu do mu poster tale o me the evidence ne kasa say the be ya be hu say yes the mechanic nya no kra am won say nya no mudwa bi ntina me bae ana say bi anyu bi sika aye honhum ntokwa ana me na ka chem say me wusuman bi wo no ho de nsin suman wi a one bo ame ba manfo ni money man father na me hwe odin ya ese wano na efom na tutum se obi a se bi o shiwi no father ana me cho say size na me twe size ben king size root there be root mass che na mo anu tutum aje we need them in smoky you ana akwese mi onze hunhum no sa manfo no ko a obitimi eto yale na de ball ana akwese abusu agya me agegem ha sane wu ye de hia nkasa wu me na tete na dwa be man no to su mi ha ntimi me wo fansan o se edu da bone na se me ba onu ankasa da na dwa be man top okro be mamada anya enu ya me so akunu ani puku fama na ye wo de nchachi obi ase wo ankasa na ye pe wo ha na wo de bae no na ya so anu ama wo na obi send message wo se asema wo kana oboa wana fada ya wana ndo se binti mboni dinchiro wo se asema na wo kana oboa onum wi wana kai menka no se endra na so wo se wi obi a onum wi nye se enne na onum bi a enne kura no osususe wanum wi na fada no pe enne no wana me ba because me kura me hwe wo behavior ho ano pe me beto wo no how a wo ye wo ho no chese se obi a onye okay ida say wunya bi nnum ye ninti ti wunya okay on feel fit make asem na start here asem na start here court krom ko ye man ko bibla ko release track na afa ho ba man kasa the court to send my mind raising me am da shatawala I know if I own you na so o da dey so shatawala if I own you I know me na me da so that's why o da fine if I own you I know I go pay no mente sa anyum no da tuma mente mbeza oto na metie sa anyum no se de ote stama se me angasa me music o da bi to no shata ho pa no feeling no hati Ghana de mi superstar for life SM patwe shata patwe na nyum be pa na yode me life some galamsi me father ye galamsi nti me life some galamsi eno oto ne say father o de dabi enko that's me so also yes shatter ne fan pa we ne chat shatter yes me ne chat so lash na me ne chat me de me kan ko pa ano but on TikTok no well angasa invite me ba me phone me ton shatter invite you say bra o invite me say TikTok me timi na din komo one on one my niggas be chat well found ba anya no kure cause me nsa na angasa na so mu de bibia to me nsa I cover so when you have been I did do near me na ka chem 15k or bit madani nya be scan me nya bi ba me ka say it me discover na me say me father phone class me gia
balance ni nyina be di mo kire siska ni nyina ya media enye num ja fada mi ndwa manum nchiro money man bibia ebo sabra me ka se abantie bi etimanim na wakofa so jani ba bi akɔhwe no akɔya wado da sɛ otu de obetima wie so jani ba mpa o o be ma mu ba me wajo eja let say the vacha me hoye ye de nyame ase ye frem Kwasi Boafo on so ye frɛ o say Michael Amwa Michael Machane Michael for the animal you smart one. Okay. Michael na ede de bae o ha no say 2022 ena me call me mama ho Shahis mama Ekroboni or Shahis ena me call ni chen iti me yare Shahis Eva Shahis Sudoku afienya o area okay iti na me yare na me na for be me call military camp bi wo Shahis highway ni so soldier barracks bi wo omo clinic bi wo na me na for me call enti omo de me call na omo hwe me no nipa no hwe me no ba soldier ni ba ena oje me no ma say ya obefre me na we nurse we soldier ni ba osaya nurse say into a nurse ne ba okay ena o say ya obefre me na wo bisa say de o hwe say de o start chat here so wo be ma igina so so wo o be memo na ti o ma no afre me na akasa o ma e dey man je wo number oh no say ya obechia obefre me bisa say de ho tie bia wo mo hwe wo no akosi is sanity okay eti one day bi na obisa me say djuma be na me ye na me so me dey me ne mesin for na ya ekọ site ko ye djuma nya ne anti no so obepe djuma ma me na me ya na me sin ani djuma ndi opema me ana o say bebe amete no obepe dan ma me na ma wa betene so de be ya me ben no sa yeah hey ana me see you tata na wo kwa wo be bi da me ba chan me pa chan na nkwa na ada ode me ba chan e wo fahin manager panya crew and so ododo aside okay also about die about crew mu de na chese to no ha die ma me pa chan no ma me die na self one bedroom self container bibia we inside that so je ni na ba na me pa chan o ha die na de ma wo me pa chan na obi a wo yare a hospital na ya hwewo na nurse o hwewo yesu jani na afu aka kire se obema adwuma ye mpacha esa emo pese wo ben no bacha no high dan ma wo bacha ne kwambeso oti shahe so wo de mem money din mem money din bacha o high dan de ma wo na condition bia na ho e dan no high man no emu ho ne na o start say emu ho no start say ye twempna no da bi kan ye me pese odi bia ba wada all high dynamo no e dey no kan ye conditions be no de to ho oka chere me say obeso ombo ame because na me live in sheda anya papa baby na me da no na say ebusu afinya de ande na e munye eto obeso ombo ame na minya bibi papa ya de etina ana ma okope sa dan na mame ana me tu betina dan ni tu jitun e ba cheme jitun so ne betwempna e ba chane. No, how many years? Sam and I were 24 years. No, so how many years? No, 36 years. Yeah. No, Konyana Bumu. Into all the conditions to say so, or behind an amount, the end of Opel. Or one of a pair war. Not an old day fan changing. So you didn't catch you, so what pebble? To be paid when I'm wired there, just a pen or not. Never chan. Hey. And I was almost ashamed to know Janana. Is that Miss Nan Koy, my me pay a Juma Maya, Menes can be a herman, Mania de Argentina. There's a hard diamond won't Adam, me fashion, a vagina. So to a high dynamo, Bachan. And said I said, not prana, me vagina. Into first day,
Oba on chen denisi. Da obi so no oba on chen so person we mu no. First no ba me chen dey. Say the coy. Oh, oba na me inside. Na over time me chen na you did in kuma. Emu na. Ne. What did you cancel one now? I know they cancel me. That's what I say. Like, no, not in Sunday, no. Now, so, now we're there. That's a foul, Hazard. Jackie, say, me, be my quantity, Jackie, Fatcher. Jackie, then you know, out to be a humanity. Fatcher me, but then you Fatcher, Johnny, you poor Fatcher. 2 years no card. Hey, Mike. Whatever. So the original see. Oh, Bemem. Well, now I say, we are human. Oh, Madame, I say. What's to say? I say my idea. Vachane. Or so I'll say any bad. Oh, or so a pa. Not so So pa, so or any Pacassi or sour pa. 2 P. Janamo say yes. Vachane. I could be a coraboni. I got just a coraboni. Though they were in the one can do one cat. But then she said you power. Me Vachane. You face the trick. Vachane. Perfect Niagro. Debbie. None of what trip Ghana. Debbie. Unconumbi. Do any kind. In the many kind. On the partner area. Nay, you may. But down. Bachan. My dear Chin. Bachan. Said then I don't know we know. Bachan. And I'll call back. Oh, there we call me. To go back for. And I'll go back for me. Then we call you know what you mean, G. Bachan. To Jenny Bands to the use of a pepper. Hey, it was hard done the mouth. Vachani. Hey, you know, try you. Yeah, heavy dear, no, dear, heavy amount. Vachani. Anto Formal. Oh, phone they want to be a mom. Okay, in this time or high dynamo. Namostati. Vachani. None champion. Vachani. 24 years. That's right. Versus 37 years. That's right. Hey, Aqua Vimo. Who's tapping in our Renessa? And I know what you doing to know. A child 13 years old. No, Kuanasa. To choose this happening beyond the side, no down on them. Hey, my care. A bit dear, you are. Bema to see about you can die the mouth at them, dear, but so uphill, name of bed or no, pelno, or no high dam, I'm worth baby or no better. Actually, a ban, Kakra. To a hard animal for baby an hour, by a bane. A bane. Okay, you're trusting through. Eti Oma na Tata na yejuma me tu betra na wan de no hwe me betra dan ni mu no ono no hwe me na me nya adwuma afre na o pa adwuma na insan anya kan adwuma ni ti ono na no feed me to no na tata de di bibia ono no ya mame nti na oba for mama mfo hu no so na I say eya odisie onya ne opi man kwofo musa ne bibi ne me bacha nti oba wo a na John ko no oba na oh not me bad day time no oba na o she uniform o she uniform e bo so o she fi atade bacha in she riot fan nti na wa fi on baby na ha da man fo nim se wo de no oh na say na ni age ni me age ni ten na kwofo suspect say me bibi no because when you see Bachan, be creating you know. And conforms us. There be okay. Into what was so. Okay, you might be mal. Bachan, there be you want one power, me. And no one, I will tell us in our year,
or no show. Mutrache. Tanabe 4 months. Oh, say the man yancho. Okay, to us free. Tidia ne buy. Eti me wo na baby me too free na me betna dan fufuro ni mu no. Me ja mental review say feel. Ala me frɛ me wo fa se ba ko sanka on fa me nyoma mre me na me ja no. Eti me wo fa na ti me on fa ma. Eti me wo fa na dan fo. Wa me so ma dan fo ne bi. Ye nyina dan fo. Ana odi ntare ne brem no odi be hu baby amete. Ti obaye no na soja ni ba no wo me nchen na me de chance madam funi na me job ho pie na no wo madam fu be ma no na me koto ade one soja wo girlfriend no e wo inside no mo hwe TV wo ho tuja wo ho pachane sa me job mo kwe no madam funi je soja ni no number madam funi so how many years mana sa ta no chen me ono chew kakra no chen be 2 years okay sa wajene number no mo kasa our phones are menim ti so je ni ba ne be sign kra se na no tini meeting no afede na nti sa bio nti afede no se na no se hwe me no na so ti to da mi am pie kwa bote ko hozo ma pede me dina na masabe fi ti edidi mu na nya sure se ne bia fi watopa mu ayemre ofan facha David na no ba onche de ni nyine no ba ma owe no no ma bium se first no ba go from there now the tata no yeah ba obehu manam fone de na afi de nyoma sisa ade no watam fone so ko pe no bia na oh sana ande ne ko siye okay nti uja omo exchange numbers no de wo hu ba tachi hu se ma me na sisa eti mimi wo fa ase na one madam fone tifie ba ko na e frame phone se ka chere se soja ni ba ne madam fone kasa wo phone so de bia omo kasa to frame bia na ka chere se de ekosu ni na de bia omo kasa eti mimi frame soja ni ba na tanadwon so I busy sana one me can say o friend na also I busy o adwuma ni ade ya ha da ma me patron sana one madam fone no ena na shisho no oh madam fone no o ma na de watade bi bre wo bre me no so je ni hu no so je ni na sa akope wo no se ne o hwe mu anye madam fone kwa na be pe so je ni ba no me sure on mum ne be pe madam fone me sure ono so what say wa oh David one ni patitia o fantini o frifosu o njin ni se bia o ko di wadam fo ne de no say o de ni mo mre va cha ne mi to me va cha so wa to pa mu nya shi sa o nya fantini ni de no de o say fantifu ya say o shaze o nyema abuma manama ni ko ni de ma o le fi wo de no aja ne mi to me na so je ni ba no no sisi amanfo pe na wima no to unen ko be so me say 9 yeah be 4 months 4 months o sha we ndo be say oh and dem intimi kan bebre e bacha wonna na de ma wa na wo no anu na ba me ho no to ba on che bia de onim se e bacha ne ya omre ya na ma brands me any day come the nipa bi do achire so bia ko shia ba me panyi bia so de beti atata wa to wa bre pa so o ti wo wie ye sa now de na ye sa na wa bre so na obedient no that's all the man so je ni ba wa ye train ya we ni se kure nko no so we ni che na o che de na nche no je egum oh na me ye de ni bi na me che the boss wa de je egum na me che na o che ba che kakra be say first one in Shiraya fan 15 minutes 20 minutes ni na ujinem the second one de na ko che oh na me ko che
Come on, do Jinamuan. We are not going to you. I see. So, ain't a dear beauty by what done for our barber shower. Now, Pana bit me a question per now, be exchanging number now for Pana. What done for Nakotum, what done Panano, and then Nakotana. One day be me fear na me who say me wo fast na no ne madam for no fee no okuta ne bag awa be bia meti no adanya o si soja ne ba na page mama no so on be abra me ni me hwa me tata na wa pe bia ma oh there be no nya pe bi ma me to ampe no adwuma no pe ma o de there be one pa ma me to me high diamond high diamond me what high ni say dan board na me nim the man so high diamond be ba chan no de mpa ni bibia kwisi bibia TV fridge bibia kitchen na we inside yetinyo ye abenda bema didi ntino udi ntini na kwenya fridge ni mama nyina Michael, so yanto aso nti ma me so apa adwuma ma wo fa ate no enti bisa pie ko adwuma na me ne mesinfo bi na ye adwuma na bisa pie ko adwuma one day me ko so me loke me pono na me koi ba na kini ba ko wo so je ni ba no no enti me pon adwuma me ba fi me dru me gate na me hu se obi wo me inside o enti me yem hye me enti guy bi wo mencha na ko friends o me hwa de as obi wo me dem mos me ko so me loke no se me pon me bie pon na atwans na ewra dem no na ye madam for no o madam for no okuta ne bag o so team inside one oba wo de no me patcha adan a o say ne ho fa no na soja ni ban za o mra na on hwe no no ho to na na wako am say asem de me tiv da nipa no munim ne he da we na muhia na motimi na isa free na o se mo mra na nche wo fa ase aba o zo aba enti afi na me hu da menye ti me jitum se afi na me no mu ne ofio ya ba miensa na ne se ne so je no nwu ne bi onya kwa mi bi ene ne no kre na onya kwa we there be isi ave miensa ne ofio mitimi pamo abia miensa ne ofio no enti na me no mu neti ti afi na aisa kasakasa asase ba entem so je ni ba no critical confusion man asa opeso ke kan etibu ena da na me na wadam for no so awe no da na me hu ni say no pesa me ko no ne manam for netina sana me hu no ampa to mutu fifi mutu me fifi no so ana wadam for no ko aka ho no wo fa ase no e ka fifi no okay so dia na ba mutu me ne de e ho na me bibia sesan ebepem na me ko me normal pedia mu bi bepem ne and dia na sisi dia na how me is stranded me ko ne number basa because be na metina me 2 years so me ko back a ombesero enso mesero ko dan no ebusia dan te ye da mu bi and na me company bi na edwuma aluminum company bi so me me ko back a omo de bu fashion ti afi na wasa me di mitibo nam shahes suduku ho nam shahes ti me konya company be friend recycle or na me ye juma kan na me da mo hostel kan enti afi na me dwene me tonton me hunyo manyina me tare na me mpawo nyina me tonton me hunyo manyina because na komode me tonton me hunyo manyina ana asem no so sie no mo pam efiri no de ma madwendwene e double e me maame when defending me support girl ne manafo boy say
omunya mehwe me fort na me dey free feel no na boy ni timi nya me sa am se no timi nya me sa opede o feel no kwame no fa so be feel say one kasa dey na how see no me depressed about sa no yes me depressed ma me call do government hospital no mo say enye omu eya omu betimi aye no ma me lete then fan ko pantai depression chill yes na me kwa adwuma and then bunya broken heart yeah na bibi sa anya me dan ja no ba many true trouble enye jana o jam ni kwa de me ko firm ni bibi na ma me number sabasa ntino ama yeah uko no wi debi anum bida debi me smoke bida debi anum bida me smoke da anum red da debi say no anum bida pacha no bida nti about an nti dey na yeah depression can no depression can me no na ma me e dey me call pantai at the sata now yeah dey kasa no na kasa se me na mana se me bise ma no na me kwa adwuma metimi nya hwe se me kwa adwuma mu a metimi nya hwe metimi focus bibia anya makodo me pebo hwe pa se go hebo DSTV centers na me nko biu me nko nipem and yes me nko na me nam and especially so your back crowd there so some shower no penasam there me nkasa ho cra so cha me kwa menye so depression and I'm mama de me call pandan so enye ade bia ye dam bia se mama de no ni man de ko de na mo si enye dam na wa fa ni ma bi mu na yeah mama ne de ne ka ho be ba check ka ho e ka ho pa mama ne de no because ba obema wo be too much that hide down the amount de na just bo popel no all of a sudden BBSC wadamfo abetwa anamo baby na ye you a free feel masa broken heart ka ho broken heart ka ho ena mo bi kum nipa no twese kan ya bi di ewu sisa no boys omo around the area mo no mama dream bone se boy no na ende obi class of mama assist me ko hwe ngu no na me se da bi wow me ni ko fo ma chi nko da fias na fe me ma me se ntwa kwan me sa me prison na me nyesa obi kura bre me se kan nyina area boys ni me me aka me yin say sir by man try some see depression I jawa na da so depression no ye call Pantan hospital no o me zawo me wie no na o ma me lorazepam na me timi nda o ma odrubi o ma me lorazepam no a sleeping tablet no ma me o de me bodrubi edi sa o ma o de me bodrubi edi o ma odrubi o ma me dru na me koi na me kono me ade chen no na dru no say me na ade chen side effect near more me tipai me na me sa call report na mo se send dru no o sa ma me dru fufro na me be no mo enso na still na me sa call bium na mo se sa na ma me ti do mo de ma me che de na ye na me no mo no ta free na me say be say 3 months time na me say me ba no ma eti 3 months time no me wa na me ti voices me ti ene o maso I say me ko kumi ho me say ne ba say bibi ni me kasa na okwa ona wiase ye de say wa basa unhu ana unku na asem fana asem nko sanu ma no na na me sa ko bi na me ga cho mo say ade sei na eya na e ba ma adwum ana mo sa ma me duru bi na me be no me duru no ti me be no me duru ne de ejai kakra ejai ena me nye duru be okumase na me ko je transfer free Pantan ba okumase ji to na ko je duru yeah he said e kan je okumase yeah ji de duru na onum bodam for dura na say me ba ji no transfer the amount there be the prescription yeah prescription form me ba jan oh
Kofra broken heart to me bad G no. Na depression no ano abrase. Ba na ehu bi o mimu. Ase semena la me feel say so je ni ba no be mi bibi. Aso obeku me firi ase. Ha ti say ehu no ho aduro na. Ano ne injection. Ti say what na wajai. Me bo by and the body ne 400 cedi. Bako. Okay, 400 cedi. Na ma sama me tablet bi account. Ono so 200 cedi na 600 baht. Onum ne say the bia 1 month. Yeah. The bia me no. A san na month na ma sa ko. But see no. Me be say me je drone no. Na me okay. See no the how many say drone me jai na sama me yare foforo. Then I'm more. You see, I'm to a free me tibesi me na say nyashishi me. Moja na hoshishiwo. Me timinda. Me hoshishi me like me read the heat jam me body ni. Heat pa. Na pane na bono pe to obo pane ni bio. Bra brante me siso na me. So bia bebu no be jai e jai kura on be jai obo. Me no makasa so na because a moment to me too quiet because some too quiet a queer mountain dress and a car babble panion. Ah, Tiama, a mamma, and my life, open say, wow, maybe some jail drone, na me wow. You see, scaffum, and dear one I say, okay, scarred between Ruby and I so be a day. Scar with the beton room, so ya sem. No see ya sem. And I drew maybe send me giant no mancasa. Okay. Yes, can only 20 now cancer. And yes, be a would you cry out the Ned and I do cotton. And no see no cray. And no see no cray. By I can make Pemudia and come in no me drew be a beauty. You've been here to fruit be an say, you drew be put no why. Na ka wo dia boa me na ka ho hye wo na hye no yeah like me body ni free timi nda se me da just say me ko to da as a pam nsa no mada nso cry so no me da enye okay nyame ya adom a 1st September 2015 Egulawa ebekoso Pillar of Zion Church International so focus you to the suffer manfo nyina asebumra na we ye nanum fasting and prayers no de eye anopa no nwotwe kusi na afa enwumere so de no ye no nsia mpai mu anopa de ne anopa som ne 8:30 ana enwumere de ne 6:30 na osebra na no nkonkron mehia na be nkonkron tumi ne na doma chede na onso to jewodie efrimo ebe hyasie free 1st September the kwakusi debut September 1st September Saturday shasi 1st September na kwakusi 5th September no be fasting and prayers no so ho na ene se nyame ya adoma 29th August no so wasebra no so ye subo and the cost memen das one and also so subo ti munyina monka momo na momra na nyame emfa na hudi de ni sofo so na onye mfiri amane ekoda na dadwene ene ne ema ha no obefiri mu ate wo ho kra na abehu tiri nyame etumi etie Dawudu Eba Hospital wasebra na yemo na wankata bu nsampa wonuro ene ya yarsa no nyame de ama no ejuso krapa Old Metro FM dan no amu no wo Dr. Dawudu na wasebra na nyame enam yeso ebema afi de wo famu nyina no oyare ni nyina no eto ebetwa Kojo Reko Royal Enterprise no Reko Eba Mixture ja Reko no yenia no Promise Heba or the drain nyina bia kuguwa low blood pressure anaso koko eni bema ma opeba mu nyina monkoi na monko na ja Reko emwam na ayarsa no ntumi enye mutia
ebi wɔ sack pharmacy patasi blockhouse and afi pure leaf heba ewo buakwa ejeso opposite governor hospital honsu ebi wɔ hɔ no oboase time fm utech fm honsu kwa obenye bi minnie nie or Bremen Pentecost. Thank you Jesus building na mu ana brako ewo kwai e free sa break we die na chese bre na so ye be kwa do no ne mo mepon aka hu se menom pie so die enwa any club azofa asante ye nu na semo da honi baka kakra afi ye sorry so kwasi na semo no in fact en shase no mete na me dwena asem bi wo mitirim in fact ade bia wo ye se kwasi very careful unso also ase na wani haje na osere but kokko wie ya chiri ma unso afi why is time abrabo no sane da bia meka se enye so chichi bia eneye enye so chichi bia eneye I think that na 3 is now I was make a research kit where be concerning one more taiko sa sugar mommies no because me come chiro say enye easy sa adiwe awayi wo do pa obi biara wo tie yen fa phone na wakobi mu no omusa ne life said in life tie as a sugar mommy for no said ono ko musa no sunsun mukrodo ye ne I tell you obi biara wa ye bi senya bibi na ebo ho ban akwasi Obama de ni so fa oba wanyini sin pi 13 good years difference they are not doing ha damn no 13 good years Obama yes do be bobra na anya na do ntini so debi kwasi me kan ne say obi biara okosa ade no bia ni ho no ma the life no ye at the end of the day obi phone light ma obi wa famu bi obeka kire na wey dia waka no aside so benya aduro no also dware te no ho because baby a wawura no enema akoni mu no enye papa agency e man enema ma ni dware ansana no wa de bayi ofu betima boa no o se ne ho hyehye no da wona cause ye pon a okay so for your brain na so an sa ye nchire chi kwa na enko okay cause said that wife ba ko pe wa said that bia me kan say obi biara bibi ha no obi a bibi ha o pese obo ho ban yare bi na tetew number ba ko pe na obefa tinie say yare bi na tetew say bibi na ha o number ba ko pe 0240 10 30 48 emre ni ntitie number no na fa number no yie 0240 10 30 48 say opa ahobambo pa ahobambo na ope opese ohun shebre mu adwuma na oye na enkoso opese yenhwe die ntiama enkoso baby na oye adwuma na enkoso eniema nko yie ma o de frɛ number na to dwa no ana yare bi na hawo te say pressure diabetes stroke ana se bia koko ana se honam ya ya usisi koko pa na etetew o de frɛ number na de to dwa no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ade biara etete wabrabo e wo wiye yase tienie ade biara etete wabrabo e wo wiye yase se ye yare eye honhum de ana honam fam da bia metaka se yare bi obi ba yare no e sase afiri honhum mu ansa na ba honam mu yare ne mfiti wo honam mu da bi yare bia obi oba yare no e sase afiri honhum mu ansa na ba honam mu enti wo hia se ye be kire wo kwan a obefa so na nyama nyina ye kama ye dey e de ama wo number na wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 meni Enshira FM enedi nhwe animu baby a wo bia betimi afre ofra na edi nkomo na ma ka kire wo se ofra me a adekode ya ha no de ka kire me o kana wo se wo ba meka kire wo ensa se wo ba me nchen a me kire wade amawaye enye niam nyina na wo so behu me da bi ade bi ho no ma na metimi a kire niam one or two things bi na waye anase bi okra na ye futuo keke na wuhia na waye fa number no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 e wo so bo ho ban baby a wiase we adunu mesrawo bo ho ban na hwa yare na e ha no ne ma ho aduru na bibia anya boko fa number ni bio na frɛ me number ni hia 0240 10 30 48 0240 10 30
48 say ya huhum how honam how anasa yare bi frɛ na eni nkomo Kwasi medase CP Osofo Samuel Asante and out in Kana asɛm ye nua bɛ mai Osofo ti onya dan ko papa yo ho na onche oniama bi what so me number ochano pano no afrem na edi nkomo why until a strong risu jani ba man ho papa no ojira so minya wa ye tie de we the boss wa na da for ye da yo in chat and why okay okay and ten so to see na happen nti so see time we ni nti na nie on the abo said to be am to we ndie tinkie sha se sabre na ka de corona so see ye me yiri be kumi o ejoba odo no ye kura no mamoa mintimi nka he ready mema tonga kakra o be kuye mihuna na manu mantimi nkasa mihu am mintimi nkasa eno de ehu hia ye me yire na bawa busuafo yire na pa mihuna na mekasa nyina asesa se ma ba fo ya mo abotre nu am mintimi nkasa o ma no fu ya ye brother so be esa ma meme ya betu agumisu Chris me ne Chris Pure Herbal Clinic maami na me ne hye na mihunu pe mintimi nkasa na enkoyo ntuso na wa emrekete my say ha brego my peche bi mi huni amenka o aye so obi aja pade oh peche ebusia maami we say na oba na ogumema anim ase na okọ oba obi gumema anim ase na obese puto na okọ me kire na yesasa moye enye dingwa ese di awon asesa di ama mema pa gu anim ase o se efre bibi grobe o se efre ba bi hwitim apejadu no kra na enye no pepe mintim kwa edi basa no masade mo ne hye ma me adan because be ma ho wa be ma nya adwuma je so ma hu te be ma ne bi wo ha ne be ma na kitue be no ye pepe no bi so de de ne ye fia sentensa wo en musa akwa wo no bi so on there pafu pa so no so emunya de apejadum ne bia bi so ne de peja ya foin mami agube mani mu ase owia no aka kyo se wo ata wo ha we nyina no bra na me mo ya ha adwene me sew be mama ta di we bi meto so me tu ezi se kura me koyo kura me suro because me wa mama my strong wa ma say because he say between wia me say na me we kura ma say za jira mu za na na ma me na me afi kura ma pa ba be ba no agum kakra ma me say de me anam say me pe obi sa so enro de ba say doctor me sra ji wundro wa na me ya pressure kura be obeku oni pa ba ma he me ku no bi ni ba ei abusia se jira so ani o power sound ho na say e man so say sa no say power ye yo mo den be ma ojina so che say e no na kire sa wo be ma na no na oba bi ye di nkomo no ka che mo kwa abonte a muko hia mpanafo no a mutimi daadan wo mo na mabɔ mo na apagya ne nan na woduna kuntuo ha de ka che say ye ma na ye mo yire no ma etifi ye mpa bi ye pene sa rough na basa na mo bɔ mo rough no ye pene sa ofie wo yire sa fuche na onde de kwatura bi kra o be fa yire kra se esa ani aha bi esa odi da nchemu bi na dabi no oba ne pesa oba bia pesa bi die yeso oba bia pedie disi bia wo ni ni yie ma na ni nye enye ne de a wo kono a wo mpe sebe ma na nka se onimi ye ade no nsumu aye mre o ma crispy on so magi ebro no de da ho say nti 2 minutes ya no waye chairman mesrew 2 minutes for che maami aye kamiso na duro no wo ha beka se manfo bibidro so onye se bia brobidro bibidro na duro okofa ne he so ujina so ani
tisa unkora brem ojira so na obema jina so abunta na Johnson nam wiem sei bonto obema afi de say unta obema say eni say brem ehwefom de say go straight maame ni ndoro na odin your friend Chris Pure Herbal Clinic maame otie na wa koduru nanimu a oni wudi nkomo na hwede nanim obi timi ba ti benim sa doctor wo hu ni onka maame me obetra me kura mani ma na hodo maame no da bi hwe oba oso wo memadru no memadru wasɔhwɛ ɔhu sɛ yes ampa aduro no yɛ adwuma mɛntratena se ma bɛrima yɛ ntututu yɛdin saa rɔfrɔf no bɛrima deɛ ɛsɛ woyɛ adwuma ma mfifiri tew woyɛ adwuma wotu sɛ yes ababɔ adwuma fifiri na ɛtini gu ɔbɛyi so na ɔde sɛ ɛpepa na ɛba no ɔde sɛ ɛsɛ ɔte fifiri woyɛ adwuma na wode kyɛ sɛ woayɛ adwuma fifiri wohweyɛyɛ 2 minutes. I will wom crane so to be power ba man fifri no. Mr. Mentrasi, Chris Pure Herbal Clinic. Mama no Wodro, una na de ma wana. Na be ma. Na na fo ezuro mbeku yo. Na me na ba akome ne ko fum de bie po ya no afa ro akotu de no be twa na no se ko ba. Na. O ye me kwa kwadi bia wo se fro unyini. Na me ni ma de kro. Se oni ne no oyo. Oni ne no oyo. O ye no mu adru. Chris Pure Herbal Clinic. Drop number no na fe yem mungura mu. Chris Pure Herbal Clinic na moti yenkai. Asem na we di obi be say de menya agi atum say me husband. A kire mu ati. Na oni ukuru na ehia. Be kakra eta men ton ma wo. Uri aduma ne be bo afeko. Jai odobe de enomu. She, be be chiche sa. Awujo adi se mu ka bi ma me say de abati esidi na ni esi me so no. Yes, na chete. Enti nasre mo Chris Pure Herbal Clinic na anwumre moti yenkan. Say de bia ye ba ye no. We ye be ma entena se said ye bra Kwasi ka no ema wo be ma wunwi woni padua no enwi nti entena se ma akwa ne bi nyedai enwu Chris Pure wo Kumasi heya no manji fie opposite government school park no ehwa na maso ye no ewo Dr. Chris wo ba menya wo ho abotre said ye be ma na se yakoduro bia no bra na memfa ye nanamundu bina madua ni hini o ni hini no na memfa mpagya wo be ma ne nye de enyina ho mfa ma wo said ye bra Kwasi ka no oba de so ka se oye be ma ho adura no nim ne wo ka onim ne wo ka Chris Pure ye wo memadru bebre ye wo Kwame Kentin ka wo ho ye wo jiwutu wo ho ye wo sisimudin wo ho ye wo big man wo ho ye wo dindin wo ho we nyina ye memadru a eye ndubina ne dua ni hini emma be ma gina so ene ye dia ye wo sisi na ye wo ya sentina me se ye wo sisi muden ewo ho adwuma ni nyina ye sisi no bra bi o wa adwuma se doctor me de me sisi ye adwuma chen ma adwen o because be ma de se wo sisi anya adwuma anchen wa adwen a be hawo adwen ni be ye adwuma se de akora na se sisi no entimi nya adwuma eye okwa abokora ba panyifo so bo abraba ma bo brabo na anye ya na do sisi so afam bia usu ehu sisi so timi do sisi so timi do so wa timi do akudu ba bia abanta otiesi so ni ba ko ya me ba to ni so ya ni ba ko ha dan de ama na otim free so wa hu ni sisi ntia enti be ma de entra se ma usisi no enkofa problem mfa amrew Dr. Chris se fa sisi ni bra obi wo ho wo ti pens pa wo sisi ni ko adidi sisi ni mu what the boss one way Jim what the boss one way and a break was winning a bin so anom chemical drugs na man no my weak system na say obi one my diabetes ha no enti was at that hospital am here de na to so enti wo no kwa akire no ne side effect ni bi no okay side effect ni bi tira say bi wani so be ye wisi and asa kusukusu wani betimi efra enso no nipa de sani a wa kosuku na still no still anu wo no side effect ni bi tira wo say wo no pressure
sɛ aduro no chemical ones ni duru baabi a wo mema yo bɛkɔ fam no nipa dasani a wakɔ suku aduru akyira a wakenka wei nyina no ɔbɛkɔ akɔgye na wanom wo de sɛ wanunum wei na sɛ wo mema yo no kɔ fam a Dr. Chris sɛ bra no fa ndubina ne nya de empagya ne nyina hɔ nya de amam adeɛ baako ɛwɔ so dasani gidi ɛwɔ asase wei so sɛ adeɛ a wɔbɔ adeɛ ayɛ ama yɛ no bra kwasi ɛni kwan sɛ onipa toto na ase o ɛni kwan sɛ onipa toto na ase koraa yɛyɛ sɛ ne aborɔfo ayɛ ama yɛ koraa ɛyɛ ɛmpra he na ne ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɔno deɛ ne ɔyɔ ma ayɛ no yɛn value no ɛnɛ saa tiefo tie Dr. Chris ɔmo fan sɛ ɔmo adwim sɛ adeɛ bia wɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ayɛ ama yɛ no momi yɛnsom na ɛyɛ papa momi yɛnsom ne yɛnya nkyerɛ ho ɛne nyiyia no ɛna me deɛ bibiduro deɛ mempo ɛna me deɛ ɛyɛ sɛ wonum a wo kidney bɛsɛe ei adeɛ a Nyankopɔn ayɛ ama yɛ yɛ korɔgyen wo kidney no koraa no wo akɔ no nom wo bibi a ɛsɛ wo kidney no bibiduro no ɛtimi saa repair no wo kɔ yɛ doctor sɛ the grains nko a adeɛ yɛ beans fiber wom ɔsi deɛ no ɛno ɛyɛ deɛ ɛno ɛyɛ aborɔfo adeɛ ɛno ɛyɛ aborɔfo adeɛ yɛsi di carrot yɛsi di cucumber yɛsi di salad mo ɛnko a nse nyame nya sɛ mu hɛ wo de hwɛ sɛ beans ya yɛ kan ɛte sɛ kidney pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ no repair na wonim adeɛ baako ɛwɔ so dasani hyɛ no nso a asɛm a mekan wonim sɛ adeɛ a ne boɔ nyɛ din bia ne sɛ nipa dasani abrabɔ deɛ ne boɔ nyɛ din no neɛ ne boɔ nyɛ din wɔn sɛ apɛtɛsi ne boɔ din sɛ wokuta 2 cedis koraa bɛnya bia nom ɛno nso ne di bebree kɔta ɔho keka bi kyerɛ wɔase wɔn sɛ ne boɔ nyɛ din wɔn nneɛma yɛ abɔ asi nom no wɔn sɛ wokuta 2 cedis 5 cedis a wobɛnya bi atɔ by the end na deɛ na de brɛ wo ɔhaw ne amaneɛ na de brɛ wo Nyankopɔn de wei mu aduadua yɛ afikyire di na nya ahoɔden nipa dasani sɛ mempɛ twita si wo fie o twita esi wo fie brane atweaten woyɛ bɛrima wasɔre anɔpa mie w'ani na tubi wohuru ne hini no kama na fa to w'anum wi na anɔpa na wi na nwummere na hwɛ sɛ wobɛsa ayɛ apagya dum wɔ fie a ɛyɛ secret baako na ɔyɛ ama akɔyɛ o hwɛ sɛ wobɛsa ayɛ apagya dum wɔ fie a apagya enum wo pagya enum da wo deɛ wo wi bi ne bobɔ bi so na saase sɛ wo di tweatua kai na saase sɛ wo di tweatua asa wa haban si wo fie wo so sɔle a na wo su sisi yare ayi deɛ ya sa wa haban ya deɛ de keke gya de twitwitwi asi ya sa wa ya ya sa wa ya esi wo fie wo so sɛ wo su sisi yare wa bra wo bobo asa wa haban so di asante gye na etu esa ase sɛ wo di tuatua wo yire mfrɛ wa pagya dumbio na de monyo wo yire wo mfrɛ wa pagya dumbio akwadwura ne ani hanti onipa da sɛ nipa bibia wo bi ayama no onipa da sɛ nipa bibia wo bi ayama nipa bibi ne Yesu ma no de bia ye pese obi na ye bibi mayen ene ye ne obi nso na atwere ne ka echi ene mo ne so wahu enti mesre wo da sani bi ha wo tie Crispy Herbal Clinic anwumre say Dr. Chris say we bi na aplato enuro ni bebre wo ho endubina na edoso ne ye sunsumu adwuma ne ye hunam famu adwuma mesre bra sadia hawo na koduro bia sadia yare ne amane na koduro bia Dr. Chris say ye dey fabra na ndubina ne de me na kyerɛ mi bebre nyame onkronkro so gusu a kyerɛ mi bi ka ho ogusu a kyerɛ mi bi ka ho wonim sa konfo sa wankote ahaban a onye nam dabi awu konfo te condition wo da no obi yare obeda no wo beda no asane yare konfo ne ma ne ye nam ya ahaban no so anya ono no bo yo nya bo nsam bia na bo ahaban yo obo ade Nyankopon ye nyina ye nim no na ye som no ono no yes ahaban no na konfo no wo mo nim sa hidden secret ne say ewrade di tumi aye den asem entra se mo bi anada wo say abibidro ya abosom sem na ye fa na ya abosom sem ne na wonnim bible ene na wonnim bible
nimdia ye ninti no de bia yera moringa dua si wufie moringa ni hini ye aduro na haba ye aduro na wo sori na wo tifie ho na moringa ni si ho na purugu na wo pra na stroke atew na dadam wa bra moringa ni hini wo wi a ebe bie wo veins ni wo ntini mu wa adwen mu ni padua no ba bia moja ni ntimi flow nyina ebe timi ya flow ama moja na timi ya adwuma kama emu nsisi ema stroke nchew na wote ho na yi ano dandelion si wufie no akoto eduro no de abe spray so no odi abeku no media no ma say dia mempe enso kokoro mu kotonkonto mre bedi o wudi ba bi efiri na moringa no your friends dandelion no eno de wudi yes still ti se nkonto mre ni dia enye yi go craft fresh you just a food breed fa na sisi wo ye ni o ye bakwa akoto mo obi nya moringa mfa ngu konkomu obi bakwa akoto ebo bia na nyame amfa nkame bembe ye mo wanfa nkame ye bako no na bembe ye wodi obi a mama tira mema no obi a one de o say wakọ hospital ni prostate alaje ye de catheter tum onko pa confirm ti kro a confirm ti kro na esi ni fie ho na on tete a han ni bi no nsase opa wonu an opa on blend no nsase an opa one glass enwumre one glass secretary na nka say nyi amfiri ni be mani ma secretary na nka say nyi amfiri ni be mani ma amana ne no ambeji aduru amana emu anya de amana fa nko ye adwuma edi e benti na wo sabe ma atena simi ye de rubber say be man edi e benti a ye nanam ye hu we bi da bi Yahu we be da Moses mo Abraham mo Enoch mo omu nyina yahu we bi de okro ni achi nyina no power so power ma me Sarah power ya me be free mu ba abro Sarah still no onu so je agokra 90 na ngo anya ne me Sarah 80 so no oje otimeje enti ha adwon be ma de misese wu ya ntena sima wu ni peduana akwa ne be bi wu ye can say ya ombefo say rodorada nsem bi ne ye de ye ka enso se wo betie Dr. Chris wa superma wo be won sane me ka nyina no e be boa wanka drop number no enti Crispy Herbal Clinic de me wo hase no ma panko anam de bra wo enen betra man kire kra me ya kire nuro be fo as 5 we ha no drop back what me say me wo kire kwa no me kire kwa no wo be fa e be boa ena sa wo mfa nso a ene wa amami be to mimi kura kwasi oti manim ni be ma ye adwuma wona atifie na ade enya adwuma na wo yere buru enade aware ya no me jeje na so bi jira so hwe be afraid to no papa die mama na to no papa ma enti Crispy Herbal Clinic ya bia ya pona to ho ya se wo be ma no wo de woda pressure adro so with diabetes adro so stroke achill ama wo be ma no entime nkeka no ho bio Dr. Chris say bra no nye wadro bra na me nye wo sisi ni mu adwuma mfa ma wo na me nya wie sisi ni mu adwuma bra kwasi wonim say ne ani de awu kojo to me ma na adro for say 2 weeks once e be a light off crowd ebi ya fon kra wontimi mfa anya hwe empeja ni mu anya hwe wodun sokra na empeja ni mu wodun sokra empeja ni mu brego ntini na ayemre ntini na ayemre enti eno ne ye wadura ye de mo mu tua ene ye wone ye de mo sa ni am mo for some time na aye adwuma kakra na peja ni mu na peja ni mu ebi wo hokra na enura ni be very deep o wonim say abu akwakuyo ne bema ye de ye obi a ne bema wu kojo to kwakuyo ne nanim hu no chimpanzee no ni panua kwakuyo bema obi a ne bema wu kojo to ye de friend du na bi Emma wudia ubema be sorry sesi a nyankopon de wanfa bibi anka me yenyu na wunnim a na wunnim wunnim a na wunnim enti Dr. Chris said bra na nura no wo ho enti bra na menye waduro okay
You drop your number no bio. Crispy Herbal Clinic Kumase Anomanji Fie opposite Government School Park no eho na Crispy ya so ye no ewo enya yira kwan wo de wo ba Crispy from Ezi Micro Car wonya from Ezi Micro Car pe osu besi wo so ami post office see post office Anomanji Kesisi ho no afro bi osu besi wo Anomanji School Park no so be a Herbal Clinic ne ye dey ewo no obia besi drivers no obia nim Crispy Herbal ombesi wo ho ye number sa wo betimi afre ye 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and I say 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your number say di ye adwuma no okay wo fa number na wa frɛ ni ehia wo ni etete wo ni ha wo for sa wa dream say Crispy enya hunam fam yare nko an ye hye ye yesunsu mu adwuma enne ma me di for ko program wo ba bi enti na wantimi ama na wantimi amedru enti na ma me nko an me bae enti mesre wo abrabo na te abo wo nanso wanso obi o ha abra kwasi abrabo na te abo ne nanso wo ye no ho hia enye yie na busia ni mu adekorada ni mu ho no no ma boni a ya store no adekorada mu ho no ebi abedwira no enti ebi ni di asie enti abrabo no obo ne san kra emfa onu ahusa wo obo ne ho modem pa ba yes still no emfa enemre mu die ewrade aya dom atsayen enhaban ne ndubna yetimi de ye ho firi no ma bi mu da bia meka say we impai wa endubina ne hahama ne di wo because endubina no crowd wo no de no so gidi wunyini wo ye na adwuma wo gidi o wo gidi o o ye na adwuma because nyankopɔ di tumi na awura mu dada de no kre nyankopɔ di tumi na awura mu dada enti sa wo benti na Crispy de bia meka say wo gidi o sa wunyini o nya pewura ho beto because enya wo gidi so na me gina sa wo yare na mo mi gidi mi gidi se medro no eye papa nyankopon tumi nso wo because ye spiritual items and sana ye de be mo obi akoka no ho yetimi pompa ya be 21 days guso etimi bompa be 21 days e di guso ansa ne asase ese ye di ye adwuma mankrofo asofo kra na ba ho ba beje buso bibia wa asofo ye product na ma omo de kwaya asori enti Crispy o se bra be ye spiritual scanning bra be ye sunsumu nhihemu bra na be hye ne ha wo ne atete wo ne ama bra bo ne nkonanim ne ama bra bo na gina stand still no Crispy o se bra ni anya wo spiritual scanning na awrade mie wo so ni ehum wo awrade be fa ye so ayede e de aboa wo ye yesunsum de ni eye hunam fam de wo be pie mu a Crispy a ye hwe yare ahodo be bre mintimi mbobɔ ni nyina so enti wo de a wo yare na adi wunya ache no Crispy o safa bra sa wo de ni yesunsum sa wo de ni ehunam fam Crispy o say fabra na awrade mfa no so emfa ndubina ne hahama ni ani edemfa nyi hawo ni nyina anya dai emfiri ho na no me ne papa bi ko traka you see car no bo F4 sa speed ramp em say driver the tifas kakra na bomti tie pagya nyina na papa ti bepem kaim benabo ni sisi kuku afifi ne to kwa ba bi ne ma na kwanwa kra won tena ase tie car no bo so nsa watena wodi mi se bra kwasi mema bebre o mu ko program ase o mu ntimi ntena ase o teta and dan ho ne nsa se ni boto mi nyina no oboa o watena se enye ye wo bi ba no bebie na ne to kira wa bra kwasi se fifi tu etua ho nipa da sani bro wo nipa bre ntena se da on ntimi ntena se ninsaji say ni bottom not tata o jina program na chi ni wadane o sa force
na we ni etua wotumpo ni na be ya da wo be ma timi asole se koye adwuma enti na Dr. Chris me se fabra koko hu adro bebre wo ho koko no ebi wo yefunu nim ebi wo sisie nim ebi nso wo woto enti bra na yenyi ni nyina mfiri ho ma Wakama maisa na woto timi nyo mai bi so problem no so problem o no so problem ye nkwa na ye de ne mu mre na no so bebre na enkoye ma bebre enkoye bra ni anya vaginal steaming chise ya urade so wasum ye fi na wutimi de cotton bags yi wasum hunu mu ye fi na wutimi de wonsa wura mu yi wo sori anopa wa adwen kira wo se twitwi wo se na wanu mu amo a na chese wa na wo se wa himfie won so wo ya dai wo siesie wo adwuma nka ya me makwa ameda dabi ne ma munya mu ho adwuma munya mu ho adwuma enti munya mu ho aduro mun siesie mu ho ya na na mo asam abrosen o mo de cheche wo mo yi no mo edi ebentia enkoyi anko mo de cheche wo mo sai check no no ya ne hu yi enti na wo hu ne se wo kunu na ni je ne ho no de bia me kwa ya talk o be me ka kire tie for se ma sai eni kwan se oba wase eye one taste o eni kwan se de bia taste na wo kunu tie na no na wo so tie o eto da ma taste ni emumpi eto da na emu aye ha eto da na chese ma taste ni nye different de bia obaba wo bia ma ni taste for na ja say de bia wo de patri kotom na wo de to anu ana peja no wo de to anu ana ma no so adai to bia wo kokora eti na de me ide de dem me pema enkwe so no obawi so no so oda so a wo beti nsama kese wo wasum na wo de bia wo de to anu ana ma no so wo de to anu ana ma no so brana be vaginal steaming nya ne kama minka sa wo de no ma kwasese wase na na sira wo ye nana mo tetede no wonim bra kwasi yenye fie emra ne ye nana ba eti hase no sata me edi esusa yes sister mo wo a o me yire wo so wo na ba kwa no aso ba ko ha no wa ka ha ban na bo no wa yam no wa chi mu nsu agu wase agum na akowuram wo so wo tie mo se me ye wadro 2 weeks no awo wati kokko ukunu akwakwada wa kum kuro ni nyina awie wa kum kuro no de bia me ka se ma yase eti se yenum pe different ba difference ni ho sade nyankopon ye yase sa na ye yenum enti na be ma de ne be ma to wanum o te de no enti na de to wanum a wo te de enti mesra tiefuo asase we so ani ja ye je na ne ne ehe ene ne ye ni pedie ya ho ani wo yi da mu die mu firi mu a enu ani aduane a wo bedi asa bibie ni mu biom enti mesraw entena sema wani je no anyera wa bra crispy herbal clinic ye dey e wo ho obabi wo ho a onim se nyeso konya be ma nkompo but enkoye ono ankasa onu ahudu mu se enkoye nti obi si ne pa on pene wo be fo se mema na on pe enso na nya sa woni ne problem nti on pe mesraw koma mi wo no mo fa ha wo ne bra fa ko Dr. Chris wo ho na wo tenase ama ha wo egu anim ase Dr. Chris wo ho wo tenase ama wo be ma wu sase Dr. Chris wo ho wo so tenase ama diabetes eku ba ne man ko ma me yen kama oba te wo ka be ma te be ma bitima gina wo oba wo so sa oba ma wo ba na brana menchira woni esasa wo ya ntrase ma obi kurukura timi ka kire ni se ya sisi wasi edi menchira wo so oba wo trase ma wo kuru kasa a kire wo wanka sa huni esasa wo ye ansa na be ma ni mpo abie na no wo kura otwipie ko ba ko twipie twe na sha tuba obi nso di si ebe twine sila twine wura ma afi obi so no ankasa tu no osa ade wasi na de ade enie ade na de etwe me pa o yes obi timi for flight se me ba kuma se me refi me checkbook me be fa akosan ma me girlfriend ade ebe ntia wote wa wote odi ukunu na maduro so on fa no nkwaduro bia so dabi
Omfa ne nkwaduro bia so enti mesre se Crispy Herbal Clinic ewo Kumasi Anomanji fie ha ya mebie mapona to ho sade hawo ne amane ani tie bia mese fabra se yesunsumu mese fabra eye hunam fa mese fabra na Crispy de ho yo gie fie wo ba Crispy from azi macro car onya furu bia so besi wo so ami post office wo see post office Anomanji ka ye dey esisi ho no afuru bi wo so besi Anomanji school park no so wo see abonsa Crispy ho kakraka bra na ne etete wo no Awurade mfa me so nye dey enyim firi ho mfa mam ye numbers amu betimi afre eye 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your numbers are you use no frame ye bie phone lines na to my ye solicit wo betimi afrɛ me na nkomo bi e wo ho bia na ane me ayeden edi sawode ani yesunsum sawode ani yehunam fam wo betimi afrɛ me said ye how ne tie bia to anamo na bra Crispy wo frɛ me phone so na se wan to anamo am wo betimi frɛ bra kwasi na opesa wo de direct ne ma na wo phone no so a ebi nso wo ho no ma na hia sa wo ba ni asase ye ma direct wo phone no so ne ye de ma yo ni pibu wo kura wo hu nanim a wo nanim kura on yan hwe anim cause ni bo kra na esunsum nsem esunsum anim a beda dia am ye hu ayede aso ano e de ama enti mesre sa wo frɛ no wantu anamo ama e ye okwa wo be ma ye mre wo frɛ me phone so a ni aduro bi a me de be ma age se wutu anamo ba na matimi aye waduro mama ne odi besa mama ne odi betua ma ye be ma no hu aduro once obi okra ne de ni timi phone ka keto abi wo ba Crispy a ye woni ade be ma wa horo so what the bahuro so ansani ya woni ya wo be san de asra so ene ne ya wo be nom ene ne ya wo di betua e be ma be ma no atwea ba enti bra Crispy na yenye waduro won so so a wo ba no so problem wo mu no bra ni yenye waduro na Crispy abie na apona to kaisa Crispy yendubina ne hama krogen ene yedi ye adwuma no chemical natural one bra ni yenye wo ye nanam aduro tete de no se wo se ye punu wa ye be punu se wo se ye sawa ye be saw se wo se ye yi be ma no to ye nsem a edokoro no e ma be ma no anso obi okra ye ntan so mu ma no enti wo yi to nsem a especially o mo ye so mo ketita once I am brego ba wo so mo pe na teja because o hear new sound enti mo fa number no number be 0555 number be 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic Kumasi Anomanji fie opposite government school park no e hwane ye wo Friday na Awurade mfa ye so mmoa o Nyankopon nhira wo bia nyame enhira won so me yiri ye me se ya wale edi aso wa so pa te so ma me nia onu ande ya na oben so oguma wade no na obi kra do bi no akwa head up koma kwa no kan fa me bi de de tu nsemu te sorry o